قربان كردستان كردستان أمان كردستان أمان يكسر سيف وربان Out of town, red in the eye. This summer night, it's time to ride. Put your hand in mine. 'Cause I'm Vi är klara för Allsvenskan! Berê temaşevanên hêja. Tam berî sê sal berê bû em bi van dîmenan şad bibûn. Dal Kurdê bi van dîmenên dawî hemû Kurdên cîhanê dilê wan şad kiribû û bi taybetî jî hezkiriyên futbola Kurdan şad kiribû. Ev serkeftinekî pir mezin bû bi rastî jî. Ez bi xwe pir gelek salan e ez futbolê dimeşînim, min heyan ha nebîstiye serkeftinekî wiha di 13 salan de meriv ji Lîga Herî binî were Lîga Herî Jorê. Nizam li cîhanê mînakekwer heye tune nizanim lê ji bo Dal Kurdê ev serkeftinek mezin bû. Helbet ev serkeftin bala her kesî jî kişand bû. Lê Dal Kurd ji ber sedemên aborî tenê salek di Lîga Super de ma, niha jî di lîgek mezin de tê dikoşe Lîga Duyem ya Swêdê. Helbet ev lîg jî ne hindike astekî bilind e, lê bi rastî jî ev vê sala dawiyê ji ber pandemiyê krîzekî mezin li ser Dal Kurdê jî çêbûye. Ji bela wî jî pêwîstiya alîkariyê heye ji bo Dal Kurdê. Beriya du meha serokê Dal Kurdê Birêz Ramezan Qizil bûbû mêvanê me dûr de gotinekî pir xweş gotibû ku Dal Kurd ne tenê futbolîstin. Ew heman demê lobîstên Kurdistanê ne. Bi rastî viya gelek kesan ew kiribû, yanî dilê wan şad kiribû. Loma jî gelek kesa ji me mesaj şand, gotin em bi çavê karin alîkariya Dal Kurdê bikin. Em çawa karin bibin endamê wan. Ev ya me di nav xwe de münaqeşe kir û me xwest ku em bi Dal Kurdê re têkên têkiliyê ka bi çavê em karin agahiya bidin gelek Kurdistanê ên li cîhanê û Kurdistanê bi çavê karin bibin endamê Dal Kurdê û alîkariya Dal Kurdê bikin. Loma jî me wek çapel medya em bi Dal Kurdê re civiyan û me vê biryarê da ku em îşev şevek bi vî awayî organîze bikin. Em îşev çi bikin? Em îşev mêvanê me hene, hema bêje hemû kadroyên Dal Kurdê amade ne. Piştre gelek kes hene, bi rastî dixwestin beşdarî bername me bibin lê heta niha jî mesaj dişînin. Ez hema destpêkê de bêjim kesên ku mesaj şandine negîştiye ku em têxin stûdyoyê em ê li borînê ji wan bixwazin lê hema me dibin qey me gişa
amade kiriye. Bira avana sürpriz bin ji bo temaşevanên me re. Wekî din hin kesên kesayetiyên Kurd wek sürpriz beşdarî bernama me bibin. Ez zama gotina xwe dirêj nekim berî wî ez dixwazim berîkî ez mêvanê xwe bidim naskirin rûtînek min heye ku ez hertim di bernamaya de dibêjim ku eger hûn dixwazin li Çarpêl Medyayê baş temaşe bikin em dixwazin ku hûn bibin aboneyê kanala me ya YouTubeê ji wir de temaşe bikin ji bo ku hûn karibin wek televizyonekî bi kalîte temaşe bikin weşanên me. Loma jî bibin aboneyê kanala me YouTubeê û bişkoka biecbîne bitikînin. Wekî din jî temaşevanên ku bixwazin ji rayadarên Dal Kurdê berpirsên Dal Kurdê û ji me pirsa bikin dikarin pirsê xwe bi rêya medya sosyal binivîsînin û ji me re bişînin em ê jî bersiva wan bidin. Baş e, ez dixwazim niha mêvanên ku niha amade ne bidim naskirin. Wek hergav Birêz Ramazan Kızıl, Serokê Dal Kurdê, li Uppsalayê li tesîsên Dal Kurdê, tîma ekîba Dal Kurdê amade ye, ew jî li wirin. Ji Çarpêl Medyayê Nîmet Aydin û şîrovekarê me yê hergav, Birêz Elî Fikrî, hûn giş bi xêr hatin. Gelek spas dikim. Kek Ramazan, ez dixwazî ji te dest pê bikim. Yani ji bo şevek wisa rewşa Dal Kurdê ana bi çawa ye wa kurtasî eger dikaribî bêjî em ê piştre em ê îşev çi bikin em ê wan ji temaşevanên xwe re bêjin yani. Belê berî her tiştî ez dixwazim got gelek spasdariya xwe borî Çarpêl Medya bikim di şexsê we de û ê pişt kamera û ê got xebatkarê wê û mêhbanê Ezîz û Delal birayê Elî Fikrî Şif û Nîmet Aydîn û ew ê dî ji kê got beşdar bibin got we derfetekî halo ji bo nîma amade kiriye û hûn ê dengê me bigihîne raya giştî a Kurda. Bi rastî jî kê ez dixwazim di serî de vê nebêjim di medyada bêhtir ez têma naskirin û zêde ez daxivim îca îro hevalê me hene Ekîba Dal Kurdê giş amade kirin. ez dixwazim got zêdetir ew biaxivin û lê ez vêna gelek bekirî bêjim çi pirs hebe yani hestiyar bê dikare bê rîsk bê xweş bê nexweş bê da aliyê rêveberiyê de da aliya aborî de da aliyê xebatê de bê sînor gerek temaşevan û taybet jî win îro me dibêjin birdeman bikin. Gelek spas rewşa Dal Baş ez Kurdê em ê niha pirsa gelek şte bikin berî wî ez dixwazim bi rêya rejiyê em dest pê bikin em ê çawa karibin alîkariya Dal Kurdê bikin. Temaşevanên hêja niha bi sê rêya meriv dikare alîkariya Dal Kurdê bike. Yek jê bi alîkariya maddî, yek jê adil bibe endamê Dal Kurdê û ya din jî alavên Dal Kurdê ku bikirin û ew jî bibe alîkar ji bo wan. Îja ji bo wî jî em ê niha ji berpirsên Dal Kurdê jî bipirsin. Niha li ji bo Dal Kurdê ji bo kesên ku ji derveyê Swêd û li Swêd dimînin li hemû cîhanê wê çawa karibin bibin endamê Dal Kurdê û wê çawa endametiya xwe bidin. Kontoyek wan heye Ayban Nomer îvan bi vê kontoyê em ê caran pir caran me bînin ekranê. Li vir hûn ê nimra Aybanê binivîsînin koda bîç û swîtê binivîsînin piştre pir mihîm e ku hûn nav, paşnav, tarîxa ji dayîk bûnê, email, telefon nomer, adres û welat ji bîr nekin. Navê welat jî binivîsînin. Ji bo da ku berpirsên Dal Kurdê qertawa ji wan re bişîne zanebeke hûn li kîjan welatê ye.
ev ji bo hemû dinyayê derbas dibe. Yadin jî tenê li Swêd sîstemekî pir rehet heye ji bo alîkariya tiştê wisa, ev tenê ji bo Swêd derbas dibe. Ew jî biraya Swîş e. Swîş dibêjin li Swêd kesên ku li Swêd dimînin, ev jî biraya telefonê xwe hema vê raqemê dinivîsînin dişînin. Li vir jî dîsa wexta we bi Swîşê şa nav, paşnav, tarixa ji dayîbûnê, email, telefon nomer û adresa xwe. Hûn ê wana binivîsînin. Hûn bixwazin em QR koda wî jî heye, ê bixwazin bi vê awî jî karin ev bikin. Mesela web shopê, web bûtîkê em ê pişt rewerin. Ez dixwazim li vir dîsa vegerim cem Brez Nîmet Aydin ji Çarpel Medya ev fikir çawa derket ji bo çi weşevekî wisa amade kir. Ez ji wî bipirsim. Fermo. مرحبا جوارا همو سلاف دکم همو برپرسین دال کرده و مرحبا کک رمضان از بریا هر تشتی و کردکی سویده سپاسداره و ما جبرکو و تاخمک وها آواکر و حتی ایرو آنی و اف تاخم ایرو همو نفوسا سویده این کو ببیجنش 10 سالی بجورتر ناوی وی تاخمه دزانن ev tiştek gelek mühime dama ku meriv bahsa Kurda bike û Kurda bide nasîn navê kî jî bidî bi navê Kurda ra ew nabe wê ekoyê nade wê olanê nade lê dema dibêjî dal Kurd Kurd tên bîra meriv û bawer dikim navên herî ku îro navdarin di nav Kurda da û navên hin müzîsyen ku îro hin kesên ku bêjin di tiyatro, kesên ku bibêjin di sînemayê de, kesên ku di sporê de derketine wê evê din derkete. Ji xwe diaspora ev e. Diaspora ne tenê siyaset e. Diaspora spor e, diaspora kültür e, diaspora ilm e, diaspora bibêjin hemû warên jiyanê ye. Me heta niha bi siyasetê ve girêdaye û em dûr da dixetimin. Ka em bibêjin ka em behsa taada Kurda bikin, taada ku ser Kurda bikin û wî yewî. Ji xwe em ê bikin. Ji xwe dema ku taada hebe divê gerebê kirin. Lê em dema ku milletê xwe bidin nasîn divê gerem bi rengên dinê jî, bi rengên ku milletekî çiqas şehraza ye. Bibêjin dikare di warê spîporê de, di warê kulturê de, di warê sînemayê de xwe bike. Îja dal Kurd di vê warî de roleke gelek mezin lêyîz. Ji ber wî ew hevalên ku, ew biraderên ku, ew kekên ku roja ewlê heta îroj dal Kurd anîne vê rojê ez wek Kurdekî spasdarim û we pîroz dikim. Ev fikir çawa derket? Yani beriya wî ez behsa piçek Çarpel Medya bikim. Çarpel Medya wan nêzî sê meh û nîva derketiye. Em dixwazin di xeteke fireh ya netewî de hala Kurd û Kurdistanê bikin. Hemû qîmet û bibêjin şahrezaiya Kurda derxin holê. Behsa tarîxê bikin, behsa zaniyariyê bikin, behsa spora wan bikin, behsa jiyana wan bikin, behsa folklora wan bikin û em bi slogana ku spor bi Kurdî xweş e. Ev jî sloganekî me ye, şiarekî me ye. Di mehberê wek te got kek Remezan dema derket ser ekrana Çarpel Medyayê behsa dal Kurdê kir. Hinek têbiniyan anî ziman û hinek jî gazina kir. û ez li vira tiştekî piştî wî di kulîsê de tiştekî ji me ra got. Ez viya li vir îlan nakim. Lê sibê roj dema ku hejmara endamên dal Kurdê gihîştin bi hezara ez ê wî îfşa bikim ku îro çend endamê dal Kurdê hene. Bi rastî li gor qîmet û
û rewşa dal Kurdê ji bo me Kurda kîja Kurd wê reqemê bibîze wê yani wê şerm bike. Em divê rewşê de ne ev fikir ji wê derê derket ku divê gere ev millet xwedî li nirxê xwe derkeve dal Kurd jî nirxekî me ye îro divê gere em lê xwedî derkevin. Bi vê evê derket belê. Erê baş. û me pêşî piştî bernama kek Remezan rojek kek Elî û kek Mêdî kek Alan ra peyivî bûn û di kulîsa wê bêjin di mitfaxa çarpel medya da ne ku zindî telefonê min jî kirin ez jî ser riya ew ê riya esasî ez sekinîm û ez jî ketim ewa wan û Dema dûra dal piştî wî jî Kurd çawa dema dal Kurd ziman tu sekinî. riya sekinîm wala ser riya esasî sekinîm got ez jî têkevime û ez jî ketim sohbeta wan û me got kam bernamekî çêkin em ê bernamekî çawa çêkin em serê gelek münaqeşe me kir dûra rojek jî kek Şükrî Demîr û kek Welat Kiliç Aslan û ez û kek Mêdî me çû me hevdû dît me hîn bêtir em ser vê bernameyên peyvîn kam karin çi bikin em çawa bikin û dûra camêra wela me dawetî maşa dal Kurdê kirin ya ku bi Yûnşîlê re leyîstim û piyê me yê xêrê bû wê maşê 2-0 me qazanç kir û maşa piştî wê jî me qazanç kir divê ew hevala yekcar me Baş e, baş e. qazanç bike. Baş e Mümtaz. Ez hema derbasî Uppsala'yê bibim. Merhaba ji we re hûn karin xwe pêşê bidin naskirin Uppsala'yê. Merhaba, ben Kenan. Berî ev tiştî berî ku dest pê bikin ez we pîroz dikim hûn bi germayî ji maça eskilstûna tên îro dal Kurd sê puanên giring ji eskilstûna ji deplasmanê anî kadinê Mümtaz got Nîmet got em dawetî maçê kirin qezenç kirin îro jî em bername çêdikin dal Kurd dîsa qezenç kir berî her tiştî hûn xwe bidin naskirin hebo hebo û dûra em ê pirsa ji we bikin hûn li ku ne ana Ben Kenan. erê dengê we tê Gelek baz bir teknoloji o internet yaratıcısı. Ana de avaya dalkırdı. Bu bazarı Uppsala. Güzel bazarın hükümet hebo hebo wan bidî naskirin kî kî ye çi dike li dal Kurdê Aslında Erdoğan aslında da hem beraber dengê we piçek dengê we piçek olan dide nizanim teknîkerê me lûre lê hûn bipeyvin bira teknîker hal bike he mikrofonê piçek nêzik bikî deng nayê erê baş bipeyve dengê te we hindik tê lê başa tamam baş tamam. Kami minat istiyor. Bir kaliteli dalkatın daha yüksek konu hakikaten seçimlerde atmosfere karşı bu takımın kısaltığını farkında erê Çünkü daha önce yaptıklarını yani Baş, ezenin aslında öyle dalgadan çünkü salamaya eklemek. Bundan o ödevli verci sergiye como sosyal güvenlik ülkesinin naskerine dalgalı şartları Uppsala'ya götürüldü. Birleşmenin yani kaydedilmeye başladı. الرجال البنك كسلمش البدني وعطف الاسلام الحاضر صار الرجال الفرصه سياسيه شاكل يمكن تجاري هولات راس المناعه اعضاء الرجال الحرب شيء كويس شاكل تحصل ذلك خمسه اصلاح نظامي خمسه يعني ضابط baş
باش امیوارم جمعن ها از جکک سکریپ پرسم ده مثلا و تماشاون چاو من اندامتیه ده گلو me آگاهین راستان ام دیسا بین اکرانه Etmedi. Hediden yönetmeye nizamen em bilmek ki o parane ki medani peşe koyuyor. Doğru soğukta bunu kudu. Ha. Parane de sözün bu kadar da değil de yaz da değil. Ya tiştek film nabe ha است tiştek Den nabe başnayı. دنگی و باش نای والا جیهان لوره برا کنترل بکد خوازی امی دیسا وگرن جنبوان باشه باشه از دیسا ارزال ویدیوها که موک مگو گلک مساج هاتنه براستی از امزان میشه و مکشی کاربن نشان بدن ندن ام ویدیوها که نشان بدن ایکو برای مساجم خواه جمر پیروز باهی و مساجم خواه جمر شاندنه ام جوان دست بکن عاول دست بکن Kurdeme, gelek serbilindim, jiber ve yeke, dal kurt timeki neteviye, o jibo nasnameya zaruk u civanen kurt gelek giringe, hem li diaspora, hem li valat, loma dive em pişkiriya dal kurde bikin, endam bibin, endam buname gelek giringe, ez dizanım, çıkas endamen dal kurde gelek zedetir bibe avkas bikaribin biserkevin o ho serkefti his bikin o pişkiriya me jivara moral bide o abori avanji baştır bike dive em endam bin bitene gotun pişkiri çenabe dive em de pratik edaji ve tişte nişan bidin endam buname jibo me gelek bahanene le jibo serkeftina dal kurde endam buna herkesi her kurdeki her Kurdistaniye ki gelek giringe o her biji dal kurt da daviye da disa duazım bebejim bebe endam o nişan bideku tu timeki netevi de parezi duazi biserkeve de kada nav netevi da nave me bide bihistin gelek Vaka Dalkurt, Revebir, Listigvan, Layengir, Oliganin Dalkurt. Dalkurt, dedeme gelek kurte, serketini gelek mazın bidestanın. Hun geheşna asla heri baş dileyza futbole de. Derketna vadı qadim futbole, بسرود ای رقیب به فرمای و یک آلا کردستانه او با آلا رنگینا کردستانه شهنازیه که جبومه همو کردستانیان لجهانه ام بدال کرد سر بلندن هون رومتا منه به دخواز سرکتنین برشتر و بالاتر جبوه سلاو و ریز جهازکر یعنی ورزشی دالکورد یعنی که مثلا سوئد بوی از داخل همه کردات کم سوئد اروپا و کردستان و همه دنیای ببینه اندام لدالکورد و پالپشتی یعنی ورزشی دالکورد بکن با اوی بشید زیادتر برای پیش بچید و دنگی گلی کرد بگنید همه دنیای لرکا ورزشی دا چونکه ایرو ورزش پیامه که مرنگه پیامه که پیک وجیانی و مروایتی و دوستایتیه بوی پیوست همو کرده که همه دنیای دا پالپشتیاوی یانا ورزشی بکد زور سپاس باش براستی ویدیوین ما همه ور هاتن ام کش آلیگرین دال کردنه ما وک عنوان وک ریز ما تو چاری ما نخست ریزه ما همه تبلیغ کرد جبلا کو ام کش آلیگرین دال کردنه لگوری ما همه ویدیو خواهیم کردن و همه بدوره ورن سر اکرانه لو ماجی امن ها ببین ویکن که علی فکری شق از خواستم نیرین انت بگرم جبلاکو وک آلیگری هری مزن استد بینم ایدال کرده تو چت بجیش بویی شوه و اوکی بشوه Spaslarım ki kemiyeti, brastine aligiri heri mazın, aligiri heri birçok ezim, le va leham birimin serok yemini efsane Ramazan Kızıl, Ramazani. اجدر به معلومات بجیم یعنی وی قصدم او بو یعنی از دانم که ماچات کی Elbet. Eci drama, Kürde hamu cihani de dibijim. Erez aligirim,
اري از دل سوزم اري از دل دارم اري از عاشقم ووكاكو مكو رجال هامبري من سلوكي افسانه بريز رمضان قزل واز بينم وياز قال كيف خشم ياد دوا وايا دامل برين داو كردي اوجي هامبري من مشتنا افيجي قالك شانازم راستيجيز قالك سباسداري فتشينم بو رببري چارتل مدیای نخاسم تکنی نتایدن و ته خوزی مبان روژا بری 2 سالاجی 3 سالاجی 4 سالاجی مل داخستان ماقی جدال کرده و تشتکی می به اصلی ده هیه نا تنبو لمخابن جبر هنک تشتا اب نبو لإيروجي دسبيكه ام جبو تشتكي جي درج نمانه شكوا قاباكو ام ديروكا دال كردي دميرن ام جبو تشتكي درج نكتنه كا لديروكا بارسلونا ليفربول ياجي تيمه كتنه بنيرن قدري 6 سالينه تيمامه هي قالك جوانه هي 15 ساليه خو نو بورانیه لوما ev دیروک gelek خورده yani gelek balkeşe ev serfraziya kudnaba bam 15 salarda tek hatine bu ye çirokek yani çirokek işterhek neteviya Kürt yani hamu dünyayı keseku bahsa Kurdu Kurdistan'ı bike bizde nevi ve mecbur bahsa dağıtmış. Ve imek. Vakit nimet kod. Ve em iro le Svede le Sikaka 2% le Svede Kurdin heri navdar kiye ve beşin dağıt. Yani havka partiye mehane, havka saziye mehane, havka hunermende mehane لكسي دناوا جواكده وها كردتيا خو سر چاندا خو تمثيل نكريه طوفانه يعني دبيكو فيلمي ولا شاندن دبيكو شانوي ولا ليستن دبيكو لسر ve ده 15 كرتوك بيرن ساندن دوما از gelek şanazım az gelek hoşum az dahili ve برنامه از پرچک ve برنامه باشه ها میوانک می سرپریز هات و نرینم خبیجه برز جوان حجو کیک جوان حجو بخیراتی دنگتیتن بله دنگتی من باش دنگی بخیراتی چوی باشی گلک سپاس گلک ممنون خرابین باشه وقت بینی ده اکران ده برز مختار امجر بیشن رمضان قزل بله وان اکیبا چارکل مدیای علی فکری شق و به هزاران کس نها تماشا دکن جبو شوا دال کرده از پیشیش تا واد است بکن تش دال کرده غیدی کش باجار یوله بار کنه چونه ابساله نه چاوا ما تدلی مده نفسه نه او زیده قوتا ما چاوا ای باشه دیگه چه بجی نرینه تا حسن تا حسن تا چنه بله مش باوی شبه از پیشید به مرحبا جورا شباش و حموارا کسی کن حال ما تماشد کن مگو دارید کن راستی دال کرد نمونه که پر بالکیشا بجواتا کردادا نمونه که سرکفتیا يعني دبي ام حمو ذاتا يعني حمو قبول كن بينا دال كل تشتي هري هيجاك نبراس تشتي هري برجع يعني دال كل جفاتك وكا سويدا مودير شكفتي وام كرد ام بخواس نخواس ملاتك في باش دماينا وري قد جفاتا سويدا كو اثبات بكي وقافين ولا سركفتي وهيجا اثبات بكي فوتبولا سويديدا افراستی جهه سبلندهیه جغينا ولوجي دال كرد ايرو براستی بويا تيمة كان توي
يعني چاوە بێتیمەکەنەکەی ئیرۆ ئەم کورد وڵاتی مەنینە ئەم بێ وڵاتن مەخابین مع العسف دال کورد ئیرۆ بوو تیمەکەنەتەوی کورد هەر چاپاکێ کوردستانێش دال کورد حەسن يعني gelek جارە وەختا چوومە باکوڕی کوردستانی باشوور کورد هەردایم قالا بەحسە دال کوردمەکردن گرگۆ سوێد میجان کرد يعني ئەبنا بخوا سەرکەوتنەکە بڕاستی عەجێبە ئەز وا پیرۆستم ئەز هەریا سەرکەوتنێ مەسکوور وان ئارخوازم و ئەم برای خۆی هێزیگاژی ڕەمەزان کزل و ناوێ مختار هادیە لێکردن ئەم ڕاستی ئینسانێکی هەلبەتە سەرکەفتی و هەلبەتە هێژایە گۆ گاری بوو کارێکی هالو بکێ سەدی سەد برای ڕەمەزان نەبتەنێ بوو سەدی سەد دەردۆرا ویژی خەڵک هەبوو ئەز وا هەمووەش دل و جان پیرۆستکم و تیما دار پیرۆستکم و هێویدارم بۆ ڕاستی ئەف بدەین نمونەیەک بۆی مە کووردا هەمووە بۆ وەختا ئینسان ئەم کورد ئەم ئۆرگانیزە بکن و ئەم پلانێ خۆ دەینن ئەم کارن گاوێ هەری مەزن بابێت گاوێ هەری مەزن ئەم کارن بابێژن و دال کورد ئەڤنا ئەسبات کرد نە هەسانیە جیڤاتێکی هالو دەتخۆ ئەسبات بکەی ئەز گوتنێم ئەبن ئەز وا پیرۆستم ئەز یاسەکردنی ژوارخوازم و ئەز وەکە کوردێکی هیچ دەسێم وەرێ خۆشتن ji بۆنا دال کورد ئەز ئامادەمە ئەز بکەمە خزمەت هاوادا بەگۆ بڕاستی نمونەیەکە کرد پڕبالکەی باشە وای بەڕێز مختار ڕەمەزان قزل زانە تێ تشکی بێجی کەک ڕەمەزان برایە جوان ڕاستێژی کرد وا گوتنێتە و هەستێتە و دڵخوازیاتە شخۆم gelek جارە هەفتە دبینن وا گوتنێتە تا بارەی مە گرانتر کرد دەبێ ئەم زێدەتر کار بکەن زێدەتر لەبەرخوا بدن زێدەتر gelek سپاسش بۆنێ گوتێ بەشدار بوویە و هەستێ خوانینە زمان ئەم بە هەفتوورە کارن سەرکەفتنا بدەست پێخن شخوا چێ دەبێ gelek جاراژی گوتیە هەنێکی بێعەدالەتیە گۆ ئەسکێ مەخویاکردن لێ من نەتەنێ ئەفکار دکن و نەز بتەنێ دکەمیشکێ لێ چ بکن هەنێکی دباتش دادا بێعەدالەتی چێ دەبێ gelek سپاس جوان gelek سپاس جاوێ منانە فردا برای ڕەمەزان تە بێعەدالەتی نەکریا جار ناشێ ئینسانن ئەنا ئینسانن کارن گابنا بابێژن تەگافێ پیرۆز ئاوێتنا ئەبەدەن نەبێ عەدالەتیە سەدی سەد ئاریکاریش تەرەهات دۆست و هەڤالە سەدی سەد نەبتەنێ بووی لێ ئەبەدەن نەبێ عەدالیە ئەستە پیرۆزکم جارگەدی بڕاستی gelek سپاس کارێ گوتە و دال کوردوە کرد و ئەو کەسێ گوتەرە بوونە ئاریکار ئەش دل و جان و هەمووە ئەز وە پیرۆزکم وە پیرۆزکم هەر هەبێ gelek سپاس باشە ئەس دخوازم ji temaşevanan re bêjim ku me nimra îban û swîçê di medya sosyal de jî çapkiriye lê ezan dixwazim ji hevalê re jî re bêjim ku meriv bi kîjan rê dikare xwe bibe endam yanî bi rêya malpera dal Kurdê meriv xwe bike endam em bîbînin ekranê wama deqekî em jî nîşanî temaşevanê me bidin kabra mezin bibe ez awha نها آدرسه که برای آدرس جوی آدرس هونه بنفسینه از جوی آدرس بین مکانه ام آدرس کدوی دال کرد نقطه ابیلت نقطه نو سلاش پرودوکس وقت آور نویسی اون دیرکتیم وی هم وی مالپره دوی مالپره ده هم مرد کاره کنجن آلاوین دال کرده بکره و هم جی مرد کاره دیرکت به اندام جبر از دیسا آدرس دوباره بکیم دال کرد نقطه ابیلت نقطه نو سلاش پرودوکس جبر İjalever bişkokek medlemskap beriye stişki bêjim berpirsên dal Kurdê soz danemek ku vê malperê bikin Kurdî û İngilîzî jî. Esasî xwe berê hebû lê belkî ji bela aborî ya jî teknîkê wanê ew bû pirsgirêk çêbûn ji nû de çêkirin loma. Lê divê ji vê hem bi Kurdî hebe hem bi İngilîzî jî hebe. Li wir hûn karin pêl bişkokek medlemskap dibêje a dudiya pêlê dikine bine li wir dîrek qerta dal Kurdê tê li wir hûn dijbêrin çend kes dixwaze bibe endam dema hûn ya dijêrê bikire heye yani bi Swêdiyê ya bikire dibêje hûn dikirin tenê 25 kron e tenê ji bo Swêd 25 kron ji bo dervayî welat 25 euro
tene via hundedin odbun endam stalane dal kirde. Edbin bes via edi via havi mer diçe nave xad nefsine nave velatê xad tiştê xad nefsine dişine wa hund binin via havi 205 kronetene via havi hun dibin endam o ve velatê xad nefsine dibin kijan velatê uç kijan velatê dibin ایمیل خود نویسینی آدرس خود نویسینی باشه ام پار دارن وقتین مرو کاره جوی آدرسی علاوه دال کرده جی بکرن او جی ام نشان بدن کی جان علاوه نه بل علاوه که و هم دبینن گلک علاوه جبو گنجا جبو زارونکا جبو مزنا جبو جنا جبو کچا جبو حمیه هیا باشه سپاس از آدرس دیسا تکرار بکم dalkır.ebilet.nu/products gibi adresi buraya yaptık. Baş em bigrin vur, ekranı bigrin. Nizam Uppsala çava bu, Uppsala vade fırsat teknik halkı. Unkarım be peyver. Uppsala denkte ver. Denk. Yakışıklı denkte. Evet. باشه باشه جبو اندامتی اشته پرسم تو چود بیجی آگاهی میدان راست بونگلو Ana dengeme te. Ana denge te خوشته Gelin başı. Gelin spaz hama jünür de spazya çatele dike. Onu besiba pırsa tabiden. Ne ben emek tek nedi. Mesut zabul hevdu ami bileki tedaviken bu budun akune tebirata. والدرنج مربوط أما وياه أم وياه كارم شواب كده أمي كله بكم جلي تماشروانا أو فورما دول كرده يرو جماعة على كري استثناء ومزورة وامبر بيكتفر بسكوان إنه يرو حمل السنة إذا كو عادة نوي فارنيا إجا وجو جو من الهدوء فينا وشرطنا أنا لنا بدن أكسونه او میوان گو ایرو میں تماشا دکه یو گو هری زیده خدمت او بخواز بده و جوی ربه یا و جوی ربه ایده باشه ناو شروعات ده بیجن تاو استاد بخواز بدن و گو لیجه تاویا برنامه ده کی هری بهتر دایی و امینا بشنج بوی یاوی همو برپرسن دال کرده و فوتبولیست ایمان امضا کرده نا الاستقبال بس نه بقي لا بس الاستقبال هذا باشا او كاسين كود ميديا سوسيال ده تكليف تابع او بشرا نكربه انا جي ديار بكن كو هم قوتي زي بكرم او بشرا نكريه اما جيوي اكبر يعني ديار بكن بشرا يجبو اندامتي جلس فاز وتكليف كويس دان تشات تماشوانا یعنی بود از اینکه آگاهی بدن که حق و مجبوریت اندامتیا دار کرده چنه بگو گله که انسان مرو اجماع دکتر تا از چهار زبون اندام یک و ما فی منی اندامتیا چیه و به تایبتی یکی ولاد کار کردن اندام نمیتونیم اندام. آره. لبور دستورا دار کرده ایرو هیه مقابل بزودی هاتی میگفتند ل حوضان راحت انتظارنا بقول في الكردي من كان قال لي اندامتي من كل فاندي كردي مجرد بدل الزمان اللي مو بحركه كامله ما في اندامتي بو حركه هي هو اندامتيا كو هذه درنتري يكفي انساني بده يعني بيصير 20 كرون يجي 25 يورو بدري ولا يجي بريجا او تيرو كامبانيا كده فكريه او كذا جول سويدن بريجا او تيرو ورودر نوبكوا او اگهيان بانكا كو ورود نيستنا هر نهي ديستو يكرون ج كونت اتيا بانكي تك جاندل بود دولت يعني كامبانيا كي جلت هجايه هجر يورو 10000 اندامبل مهانه دبیر بسیدو 10,000 کرون هر مه دیگر کنتو و حساب دال کرده yani دوی هوایی ام ددن تاکمی کی انداما اویا کک شکری اویا تنه جبو کسی لسویت یا جبو تر بایستویچی
Ve gavi anlatan bu kesin listiyede. Emi autogiro. Em de havdanı denen em bikin digitam بريا مالبريجي استبه مثل هوالن دربي ولات الجسورة ياجي الهندري ولات باشه ريجي بدن اندام باشه تگو 21 کرون 21 کرون مهب 21 کرون yani. بله مه 21 کرون و تایبت من یا گو مبریا 21 کرون جدای سمبولیک اوی 21 ماه آداره Evet, باشه دوازم چی از وار بیجم که مختار بپرسم رقم 21 خویا پیروز جدال کرده ناو کاپتان او هرت موسی کابنر 21 آداره و حساب جیگش 21 آداره ام 21 شکوته جبو چه پیروز ناو دال کرده ده نهات 21 آدار گلک دیارا یعنی اره افزانه دارم بجم برخودانا مکردایا سرهلدانی منا حتی قیر کرنی منا کوچ برتیا میا شاهیا میا خلاص بونا مکردایا دما خدا اجا براستیجی ما وک دال کرده ما بریار کرد در ریبابریه دا گو ایگو قبطان ما به هجمارا 21 و دبن رجی آدار ورن بیساندن و خوابکه او بریارا ریبابریه ایجا او 21 نوروزه دی یعنی آداره جوینا ما گرتیا او جی که دیارا جرایا گشتی را چه وطای لما وكا بريار قرتيا دال كرديدا ریبابریه او 20 هجمارا 21 و دبن رجی آدار ورن بیساندن تشکی دینا ون بیساندن بن را بس آدار جویناشی که دال کرده همتن به نمره خود که اندام که جی مگود برا او 21 مهی گو بدن یا جی دی یورو دکن مهی دی یورو دکن بدن اندام باشه بری کم در باشه اصلا بنام ویدیو اکیدن جی تماشا کنج بلا کی پراستی پر ویدیو مهنه اما به دوره کاکی جنا به دوره هم ویجی تماشا کن اجی بخار نزانم فوتبال پرکه در ناوینا دلو چاوین به 100 میلیونان مروین جهانی ولاتی وی ناسنامه وی ملت وی زمان وی رنگ وی آلا وی سمبولی وی چه بلا ببه در ناوینا مروین جهانی ده زمانه که هبش فوتبال فستیواله که هر ملتک بکار به هجایین خواه ولات خواه آلا خواه ناسنامه خواه کلتورا خواه به گلین جهانه بده ناسین فوتبال هر وها دیپلوماتکه بریه ناشتیانه و دیالوگ بکار به ملت خواه بده ناسین بله دال کرد نامزت و پریه نامزت نراتیا ملت کرد که بکار به فستیوال جهانی ده ملت کرد تمثیل بکه دال کرد ایرو لسوید به پشکریا ما همو کرد و کردستانیان جهانی دوی درکوه لیگا سوپر پاشه جی ده قادان او نتوید درکوه لیگا شامپیونا یا اروپا و یه وفای با آلیکاری پشکریا همو کردن جهانه و به تایبتی جی دست پیکه ده کردن سویده دوی دال کرد ببه نونر ملت کرد ده فوتبال ده جبوه جی دوی ام آلیکاری پشکریاوی بکن از بخواه جیرو پیو ده ببم اندام آبانه دال کرده و او پره که پیوست از رازینم و از بانگی همو کردن سویده و کردن جهان جید کم که ام ببن اندام آبانه دال کرده و ام آلیکاری و پشکریاوی بکم که دال کرد بلا دقادا سویده جیده و دقادا ناونتوی جیده ملت کرد تمثیل بکرد
Hevalê Dalkurdê hêja dostê Dalkurdê ezîz ji Diyarbekirê re ji we hemû re silav û hurmetê xwe pêşkêş dikim. Hûn zanin futbol tenê ne futbol e. Hûn bi xêra futbolê karin navê xwe li dinyayê giştîk belav bikin. Hûn bi vesîleya futbolê karin hem çanda xwe hem jiyana xwe ji dinyayê re giştîk nîşan bidin. Hûn bi alîkariya futbolê karin aboriya xwe xurt bikin, tekiliya xwe dîplomasiyê zêdetir bikin. Hûn karin bi futbolê derdê ve çî, hûn karin biya bînin ziman û hûn karin futbolê riya dermana ji xwe re vekin. Ji bo wî futbol gelek bahîsekî muhîm e. Futbol mijarekî gelek muhîm e. Barcelona hûn zanin, Barcelona slogana wê ew kî dibe ji kulübekî zêdetir. Yani Barcelona ne tenê kulübekî versîceyî, ji kulübekî zêdetir manavî heye. Ez bawer dikim îro derfetekî berdal Kurd jî heye, ew jî bibe ji kulübekî zêdetir. Ji bo viya jî mesulîyetekî du alî heye, gerek her du alî mesulîyet jî mere bînî cî. Ji alîkî Kurd gerek xwedî derkevin li dal Kurdê. Ji bo dal Kurdê çi ji destê wan tê gerek viya bînin cî. Gerek bibin endamê dal Kurdê, gerek bibin dildarê dal Kurdê, gerek bibin dostê dal Kurdê, gerek bibin piştgiriyê dal Kurdê. Yani çi ji destê wan tê gerek viya bînin cî. Dal Kurd li Swêdê tîma futbolê a Kurda ye. Tîmeka jîhat û rêkûpêk e, Dal Kurd alaya Kurdan kiriye sembola xwe. Dixwaze li Swêdê û li derve alaya Kurda hilde, bi futbola xwe serê Kurda berz bike. Divê her Kurd bi endametiya xwe, bi terefderî û piştgiriya xwe destekê bide Dal Kurdê. Mijara me futbolo netewê ye. Di axaftinê klasîk de behsê gelek wargehên netewebûnê hatine kirin. Lê wê dawiyê piştî kolonyalîzmê û guhertinên Rojhilata Ewropayê bi taybetî futbol veke alavekê avakirina nasname û netewebûnê tê diyar kirin. Ji bo em bên qebûl kirin em gelek dimirin, gelek tên kuştin. Lê ku em baş binêrin her tiştê ku di sosyolojiya şerek de heye, diasporê de jî heye. Sembol, leheng, rekabet, hesta kolektiv, rakîb, tekuşîna wan û hevgirtina sosyalî, hişmendî, giyana nasnameya kolektiv û her vekî din. Di ser de jî xwe dan pejirandinekê bi prestîj û îtîbar. Ji bo em di vê rêyê de ser bikevin hêviyekê me heye, Dal Kurd. Dal Kurd kare ew rola ku Barcelona ji bo Katalanan dileyîze, ji bo Kurdan bileyîze. Ji bo serkeftinan em piştgirî didin Dal Kurdê. Her piştgiriya me bi zêdeyî wê li me vegerin. Bifikre, her hefte tu digel 5 milyon Kurd bi hewra bi heman hestiyariyê, bi hewra xem dixwî û bi hewra serfiraz dibî. Ez piştgiriyê didim Dal Kurdê ji bo pêşeroja şadî û bextewariya ciwan û civakên Kurdî. Baş e, ez dîsa dixwazim vegerim Uppsalayê avayiya Dal Kurdê ji nizam kîvê bersiv bide welat herhalde. Mesela sponsora û reklama di çi astayî de ye, niha Dal Kurd çi ku ew dike yevana? Dengê te pir kêm tê wala dîsa tişkî bû. Ev îro Dal Kurdê futbolê de maçê qezeş kir ama ve teknîkê de piçekek bû. Ka mikrofonê nêzî evkê xwe bike nêzî nêzik bike çi xwe re? Dengê te nayê, dengê te nayê. Na, dengê te nayê welat. Bide şükrî bila şükrî bêje. Nizamê şükrî pir xweş dihat. Deng tê. Ê te pir xweş tê lê welat nayê. Ez Omerî mecbûr im. Ha, loma, tamam. Yani şükrî dengê welat nayê wala. Wekî din kesekî din heye lûr birêz muxtar tu bersiv bide nizam tî kar biyan yekî din li Uppsalayê bira cewab de. Yani mitxwast rastî Mesela sponsora û reklama. ê rêhevalê me bersiv bidin. Ez ê îşev hinekî mitxwast li wa guhdar bikim. Ez jî wer dixwazim lom wan kom kiriye li wir
شكري ولات شمال ميكروفون اخذ ولات شكري دكتي انا حالي حاضر يعني مثلا ما وطنيه كونتورا وهكاريا شركات وبيكان ومكان حطنا ام اما دحوينا وتجريا وان كان نبدا ماضي معنوي وتجي بريا كونسنتيه ام بوي تذكرنا وامادنا وكيف حاج جدا نتنا وان سكوير وقدر جدا هي جو همان دلیل دربی شرکت کن وقتی کرد بیاجی نکردی یعنی فرقونه یعنی تیدا نشاندهینا کوه و شرکت و خدمتن کوه به صحت کو پیا دور کرد و ببینه یعنی وی تیدا همه لطفی ببینه یعنی این امر رابن هرن به دریا کنن اما بگیهن چند دیگر ليه أمي بقاضي روجي ببا شركات كرد شخصيات كرد ورا الدرية ما فينا ببرشن كأن بتشها واي كارنها عليها هجوبتن ونبتشها كارنها كتمتا ملكن والدنيا كهانة الدنيا من أقصى هانة أنا كاربين شارفيري كبدينا هم تداوي جمال الوقت اللي بتبتي تداوي هو أو شركات كبيرة ما حالي هذا في ماتش مهنة لبرليجيا في ماتش مني دمالده بصحامة يال دنت بالصلاة هي تديروا صحاتو في يوم دور التماشى بتي بالدار الدورة صحيح ييرو ما وتاني شركتها يعني بالاي في الماتش الدنبناري ولا جميل تيم يندل دورة فوق تجكر بالنادي شكري بانجا من وبانجا ما وقت دور كنت أول كرد نور فدي شركة نور ورن بمرة بيجن يعني كهو شد قادم يعني كاري ديجيتال جلك رح تيرو تبيرو جمر بيجي أتقادم ماتشا سي ماتش جواره أزور بين نشانداين أزي یک وجود از کار تنی دیجیتال و بلاکات تا آماده بکن و دی ماتش نمی دوره شرکت تا yani reklam akıbı. Evet baş. Şükrü ed ve dal kurdu da henek kesedin jehra ku brasti dilucan bu dal kurdu da koçun yek henek jwanji aligirin. Der pirse komela aligira lur ki can bu? Ki atı bu? Baş amster da spetkin nave khabeje o nerin ertir khabeje. Tişkijan komele. در پرسه کیجان کومله ایجی ویجی بیجی نابی من میافیسیه ارجی سبب که کوملا آمدین کال کردیم این سالی حاضر بیسته کومله کنای آواتر بنابی باجانا نظام چما دنگه چکی پشتیل ایوه خوچنا yani چما her aynı راجی بگارین ابی پیوه آرشونا شکری يعني ورجي كلام ما أزبم نجوية شمر نجوية نا دي سنابي خبيجة ونابي كملا خبيجة تمام بني خشت وفيسلية ها في سروكي كملا على جرين دام كتنا ما بيس صار ده حجر بيصير في تانية سنسوني كملا كيلو شيء كرافات شيء على جرين دام كتنا ونية نجيبون كأن باش كل هذا بدن هر الماتشا أتمسكر كيفاش شكل بالملك الصيني في كل أسرائيل ده نتن فوتبول الاستقلالي بالملك الصيني أتمسكر كيفاش هي بنفس فوتبول السيطرة الإنسان الصيني يسوون لمقابل ببانديميا كورونا كانوا İsal kuyaya Türkiye. Mutabim bir sezon çeki hat seknandı müşberk koronayı. O henek yetiş hazır kılımı adefo nişan yapar çekriye o stadyuma yapıp temlinin her maçında. O cana Liberya maça en bütün peşiya istiklanan o atmosfer ki baş olarak çekti moral budun o an
كيف وام بينم تيج بركو تشكي بكاربن وقتی اون زیادتر به برای آنچان و هر وهم قوت دوام کردن جیانا رقمك دستت ده چه خاص اندامه و هنا والله بكلمة تشيكي زحمتي هدي طالبان كده من كاربون كم كونتكت تشيكن سبرالي وكيد آگاهی ته هنا چند کماله دنجی هنا يعني کس دور کاره برسد بده چند کمالین آلی گرین دال کرده هنا روش فلس اللي كباري هبنا بنا بحزار الدهان وبحر مصر يعني هفكاريا وهي بهذا هفكاري دكين بهذا يعني اوي كباري بروش فلس دابون انا هاتنا جمع هاتنا جمع ای باشه از دخوازم جراجی هنک وینین آلی گران کد چن ماچه دکن ویدیو وی برابین سر اکرانه آلی گران جبلاکو براستی هرتم دچن ماچه تماشه دکن Bayram Bozyel ji Diyarbekir. Em ji dal Kurdê gelek hez dikin. Ji ber ku dal Kurd rûmeta me hemî Kurdaye. Ew me li seranserê Ewropayê temsîl dike. Dilê me her tim bi dal Kurdê raye. Em bi serkeftinê dal Kurdê her tim serbilindin. Em bawer dikin ku serkeftina mezin her tim wê para dal Kurdê be. Dal Kurdê tenê nehêlin. Kurd di her şert û mercî de li hêjayên xwe saziyên xwe yê neteweyî xwedî derkeve erkek ji erkê neteweyî. Dal Kurd bi destxistina Kurdên diyasporayê destxistineke hêjayî xêrnexwazê Kurdistanê bi taybetî dewleta Tirkixwê naxwazin navê bêje û di temamê çapemeniya xwe di tenê ji mara ji bo wê datîne û her wiha xêrnexwazê Kurda jê acizin bi reva jê wê dibe Kurd jê hez bikin û wê pêş de bixînin. Îro dal Kurd pêdivî û pêwîstî bi piştgirî û alîkariya hemî Kurdên ji welatê xwe û hêjayê xwe hez dikin heyî. Em hemî Kurd dest bidin hev û piştgiriya dal Kurdê bikin. باشه نهاجی میوانک میدن هات برز قادر کاسرگا جسویت سیاست مدار قادر کاسرگا بخیراتی gelek spas evar baş işvara ji bu bername تی چه بیجی جبو برنامه شف او جبو تایبتی جبو دال کرد او جبو اندامبونا دال کرده تی چه بیجی برای هر تشتی سلاو ریاض از بری بازی بدم ناسکرین برز رمضان قزل بره از وی مجبیر کرد علی فتری شد شیروکاری به تیم دال کرده ل اوبسالای نیمت آیدن ج چارپل مدیای از وان بدم ناسکرین فرما
gelek spas برای هر تشت سلاورس جبو میوانن هوا و تماشاوانن تماشاوان او که تعقیبی به پروگرام کن دال کرد اساسا یعنی سمبول و سیمگه که نشان ده که کرد بچه آوایی انتگره جوات سوید بینم تماشاوان من جزانن و گلمه دیاسپورا جزانن کردن سوید ده هر آلی ده آلی جواکی چاندنی و دال کرجی آلی سپوره و سیاست پر سرکفتینه و جهاتینه بانگوازی من لتماشاوان مرا که ببین اندام دال کرده ببین اندامتی جی دال کرد خورتر بکن و پیشگیری خواه نشان دال کرده بکن دال کرد نتنه تیم کرده و وقت نویجل سر اساس هرمی که سویدجی تمثیل دکه ام به هیویه دنه که هم کرد و هم دوستن کرده به پروگرام به برنامه هوا ببین اندام دال کرده که قدیر قصرگاه دنار جواتا سوید تو سیاست مداری تو گله کساد بینی دال کرد چواته مرکاندن دنار سویدی دیرو که دال کرده شوی یعنی کفشه دما دال کرد لدالان حرمی که سویدم نه بارکنا altına ufsalı. Ufsalı azmanam ile diruki yani dağlanatın yani denk Sveda nav Svediya'da vaktici diaspora Kurdin ku Avrupa cihanı uyuladji denkda nav Svediya'da yani dal Kurd vakti nişan ki ku Kurdbine Kurdan nişandı de vakti yani ku Kurd çağa entegre civat Sved bina u çağa به اکتیویتن خوا به چالاکین خوا بنا پاچک سوید و سوید جی پیش ورده دال کرد به بی شکلی تندر خواندن و دخوازم دوباره بکم بانگوازی خوا یعنی تماشاوان ما جوان ما کار به دستن ما یعنی کو جهاتینه بلا دست خوا دریج دال کرد بکن و پیشگیری بدن دال کرده باشه و تکلیف اول هات جبو فرما دال کرده حسن دوغان 600 یورو دست بکر برز رمضان قزل مختار تجبو نیرینن قادر قصرگاتی تو بیجی برای هر تشتی باشداربونا برز قصرگا سپاسی لیدکم جوانی گو باشدار بودیا و فکری وی و ایما جب نجوده نجبرم هر دو لسوید دیجی و براستيجي كي اتخازم لسر تشتا فكري خو بيجم يعني اندامتي تحولي بس واطايا اندامتي يعني معنيها اندامتي تشيا دبي اموينا بالدردور خورا رايا ما قشتي يا كرديرا يا جي سويد ام بدنا خويا كرن شخوا جغيني اندامتي برس خسرگا گوت انتگريا براستيجي كي دال كرد وقت جو ما افاكر ما قلت جركا ام جودبن يعني ام نشبهنا يخ قلوبادي فوتبولي اف اليه جواكي جو جرد بيجن سوسيال و اليه جو ام بيجن انتجرا ودبن على كردستاني ونادي كردستاني دا تشتي باش بكن ودوفرا فوتبول بالانجليزي اجا بهتر گو دال کرد اساس جی فوتبال زیادتر سرکفتن دالیه جواکی دا به دست خستن هات ناسکرن و ناف بلا کرد اب یک جی یعنی اولاته گو ام جی هاتنا یعنی جوالاته خو هاتنا من نکاری بو ام نکارن علا خو هلدن ام نکارن ناوی خو الحکن و ام نکارن ای رقیب دماچه خو دا بیشن لی سويديا افدر فت دانما او امكان دانما جبرويجي كدفي امواج بيرانا كان ام هرقاف سپاسداريا دولة سويد وسويديا بنو او درفت دنما ما الولاتي خو او درفت ندقر الولاتا كي جو 5000 6000 كيلومتر دوري مايا ام وي درفتي دقرن جبوني جو او درفت دنما جي دفي ام الهمبري ويجي واش بيرانا كان خوشكل خو
ميزنن جوارا نبنا بروبلم حتى آلیکار بن شارداری را او خورتیگو مشکلی واهنا او خورتیگو ده ریخ رب ده او خورتیگو ده قاد و کولانا ده بردای بمینن ام دست خطا بجنوا واتینن شارداریه سوید رجی دبه آلیکاری اندام خازم یک فکری خو بیجم لسر اندامتیه باشه دبجن سیستم يعني سيستم سويد جودترا جولات دي حموكا جبوني قلوبي فوتبولي يا سويد ناهلي يكي دولمان ياجي شركتك ببي خدي قلوبك ياجي تيمك اجا السويد اندامتي خدي وي قلوبيا اندام خدي برياري وي قلوبيا اندام خدي هيزا وي قلوبيا ماجيكي ما قلت وقتي قو اف ارجال هيا اف سيستم هيا امجي رولي خطي دبليزن يعني نها مثلا يكي قو ببي انضامي دال كردي هم فينانسوري ويا هم خدي بريارة هم خدي ويا باش امي ورم وانا مثلا ريكلام اوان تشتا بريز مختار امي ورم مختار وانا كمدي ازونا تمام بكم يعني چاركش هيا دانلامتي دا تكرار بكم خودی ویا فینانسوری ویا خودی بریارا و هزا وی قلوبیا دوباره لسنت تکس نکاری بکوی پیشیا یک مروی دا گو نهلی ببی اندام یاسای سوید قانون سوید دستور ناده گو یک قلوبا یا یک رببر یک سرو نهلی یک انسان ببی اندام يعني ورده بحدود هركس قريبه بانضام انضام نهندك يعني وقتي ام 20000 100,000 2 مليون 5 مليون ببنى انضام وهيفي 20 على صالي 25 يورو يا بدن نقلك ليه 20 مليون بنيان انا وين سر مجاري برز مختار الناس لازم اگاهی küçük دیسا بدم جلكس تكليف تدنج بوي فورمان دال كردي نا حيا نا هري بلند واي كت دستي محمد طانرو مرديكو در كت 1000 يوروي كان بن ران حيا داويا برنامج وچو هره بريز قادر كاسرگا تي چي بيجي گوتن متنته داوي دوي واري ده اميجي بگرن بله يعني دال كرد براستيجي منا كك رمضان قزج يعني زمان جبو جواك كرد ووقت يجي وقت يعني كلامبري جبو جواك سويرجي خدمتن جبلي ليستان فوتبوله وقت يجي خدمت جواكي جي دكين دبي رولوي جمرو ببينن لجبو كرد طبي طيبتيا دال كرد اكسترا يعني ماسترا يعني جبال كرد تجاري نبينا قديم ودرفتن آزاد ودولتك من السويد ده تيمكو بكردي تناساندن برانجن سمجين كردستاني تناساندن به لیستوانن جدا نتن کرد ایش هر ملتی تدا باشرد به حتی اصل بلند که لیگ فوتبال سوئد ده اوج بو کردا سرکفتن که و بلندی که مازنا یعنی جبوه که جی براستی جی یعنی وقتی جوا که کرد سوئد و دیاسپورا کرد لأوروبا gerek yani خودی لدال کردن که و دست خود ریج بکن و شپا یعنی اندامتی وقت رمضان قزیش بود yani هیچ مرود به خودیه دال کرد خودیه به قلوبه اجبو و کیجی yani از بجم herkesi کلام کن فرمو ببین اندام دال کرد. باش گلک سپاس از هیوی دکم کود لوبیا سویدی درجی از باور دکم کو هون جیش بوی پرکارت کن. علي فكري شفت اري
Em gelek بله spas اجي سپاس دکم و هیوی سرکفتن و جبو دال کرد و ج مهبان راجی شبکه خوش شب باش منت خاطر گل علي سپاس بيشت تيتش بيجي بو فان غوتنا تكواز حفتي اللي فيه قدر ساعات كده على خير زيرو جودار يعني كي غودار كي باشا كي باشا جمني مت قسم نها اف كسنكو تكليف ددن وداويه جبلاك بري بيستي هنا كس تكليف ددن لناكرن يعني بيوابي اما تشبكن وقت شابل ميديا يعني اف كسنكو تكليف بدن او نكرن او کسی کو تکلیف بدن از اوی کو هر دیه کو دانجی ناز دکم از کفیل وانم هاتي كفيل وانا حسن دوان برادر کی کلوب سالا و کل پرور کی نا بلكي بالانتربه ورنا بيجي بلكي بالانتربه محمد طال افصاد بمش بوان صور بكم بالانتر بكم محمد طال بيجي سروك جواتا كرد يا المانيا يا و حتى قالك مثلا كو ببيجن ماجرا و ببيجن د پرسين كردا دا شهورداري حكومتي باشا باشا برا فيديو كي تنجي ورا سر اكرانش بلاك براستي فيديو مور برنكو النظام يبقي جني يعني نجني قال لك كجمر مساج عشانتنا برا فيديو بي ورا دما وخوش هوالو هو گرین عزیز و کرد و کردستانی هجام ببن اندام دال کرده بوکو دال کرد یانه میا حمویه یعنی تاخما میا فوتبول یا حمویه جبو رنگی وانی کرد و کردستانی پشتگیری بدن دال کرده هر ابن ماچو پاچ Den başavanlı navemi Serkan Köse از اندام پارلمانا سویدم جی پارتیا سوسیال دموکراتا من نها کمپانیا که دست بکریه جی بو پشکریه تاقم دال کرده اجی دخوازم وی ویدیو پشکریه خو بینم سر زمان و هوی دکم کو گلمه و به پارچه کی وی کمپانی و تاقم خو خودی در کبه جبر کو دال کرد تاقم ما حمیایه تاقم کردایه ناو کردال سر اهلا کردستان سر فرموانه و از هیوی دکم اون همو پشکیری اوی کامپانیا بکن و آلی کاریا خو بکن اج آلی آبوری دا که دال کرد کاره کی خورتر باشتر به ناو محمیان بکن لسوید جوان رجی جاره گدن سپاس کم و سرکفتن دخوازم ئەم کاتتان باش هاوڕێیان من هونەرمەند ئاراسم یەک لەو کەسانەمە کە پشتگیری یانەی داڵکورد دەکەم لە سوید و حەز دەکەم ئێوەش ببنە ئەندام لەم یانەیە لەبەر ئەوەی یانەی داڵکورد پێویستی بە ئێوەیە یانەی داڵکورد بە تەنیا جێمە هێڵن ئێمە وەک کورد بە دوو شێوازەتان باشترین بانگاواز بۆ نەتەوەکەمان بکەین ئەویش وەرزشە لەگەڵ هونەر یانەی داڵکورد تەنیا جێمە هێڵن دەم باش تەماشەوان و گۆهدارین هێژە Unzanın pe verziş bi taybetî jî tîmên futbolê îro di qada nav netewî de rolekî gelekî giring dîzin. Her wisa li Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê û baş nêz bi dişopînin bi Ame Spor çawa di hemî maçê xwe de dibe dengê gelê Kurd û Kurdistanê. Belê li diaspora jî tîmekî me heye bi navê Dal Kurd. Bi rastî jî di van 19 salê dawî de cihekî xwenî gelekî giring stendiyê di qada navnetewî de lê em bi hevrê rabin Dal Kurdê tenê nehêlin bibin endamê Dal Kurdê li ser YouTubeê li ser hemî sosyal medya tê xuyakirin bê mirov çawa dikare piştgiriya xwe ji Dal Kurdê re nîşan bide. Dal Kurd bi forma xwe bi kincê xwe bi cilgê xwe bûye Rûmeta Kurdistanê ji ber ku ala Kurdistanê temsîl dike. Em ji niha ji wer spas dikin em li hêviya we ne Dal Kurda xwe em tenê nehêlin. Ev dem û hemî demê û xweş bin gelî Kurdên diyasپora bi taybet Kurdên İskandinaviya, Kurdên Stockholmê, Swêdê. Hûn dizanin ji bon diyasپora saziyek me netewî heye ew jî Dal Kurd e û li her derê li her çalakiyê ala Kurdistanê bilind dike û di wê kadê de temsîla Kurd û Kurdistanê dike temsîla me hemiya dike gerek em li Dal Kurd xwedî derkevin û bibin endamê wê û dema ket lîstika çalakiya jî
حتى جمردي بوري درفت كخوا هموين بتاني نهيلن براستي دال كرد نتاني كاري سبوري دكي كاري دبلوماسي دكي وان كردا خدمتا دياسبورا كردا دكي هم سپاسداري هم خباتكار بشكرية دال كردينه و لهبيا بشكرية وان دم باش باشه هم سپاس کنج بو هنرمند مجری هنرمند پرانیوان ای لسوید بون و هر هنرمند هجا برادر موسیقی جی از دوازم دیتا بگرم افسالا کک شکری اشتر بپرسم یعنی جیه کدن لورو والا نظام کیجان جوه ابتکن نا اب کسی که میرو بکن اندام و آلیکاری بکن امکانک مهه کو امکار بن بیجن کو وایف او قاس کس آلیکاری کریه تشکی وارو امکار بن آگاهی بدن تماشاوان انخواه لكن حتى دقائق أنا يكتب بأنظام ألمانيا حتى دقائق أنا يكون هاتي فيه شوا ديسا تكرار كن حتى أنا يكتب بأنظام أو يكتب ألمانيا بأنظام حتى أنا يكون هاتي فيه دين كسويش نكري يعني نعم اما بنر herhalde ve bakın yani ma buraya ay bane eki abdükün eki buraya iyi bane خياد كده على ودرنت ويا ثاني eki dibin anda إيه ليش أندبينن وأوكيدن ودبن أنظام بديا مالكري أندبينن يك أنظام صفر مش إيبان هجدري ده أمينا أوي هجدري نظام أمينا حكينا كده كده بلكي هذا yani İban derengte yani az bir zanım yani. İlo yekşeme o İban jitlerya bankette haya rojek kare berfa bide. Mesela ya beni. Evet yani ya zanım ya. Başka power kim bu gel kesme bra İban'ı fark bakın bibin endam. Jbovici Amerika bende bir sekme. Kek mehdi. Evet. تخازم وقت آگاهی که حواله خواه سویت رو بیشم وقتی گو داخفن دوی جهه شکری رونن و نزیکی کمپیوتر ببن گلکی نزیک ببن او وقتی نزیک ببن بنگه وا خوشترتی یعنی داتور جهه شکری و نزیکی کمپیوتر ببن جبر وقتی بنگه وا başta numara خواهی سویش و ایوان دیسا بینن اکرانه وقت مگو سویش تنش بو سویده کسین که دخوازن برای تلفونه اپ بکن و برای ایوانه جو اکی دخوازن ببین اندام وقت ام دویجن جدر بای سوید تنه 25 یورو اکو اویا تنه مصرفا خوارنه کی فراوینه کی براستی لسویج 21 کرون مهیه او جی براستی نه ترى شايك يا براستي يعني وقتها ما فكره يعني نبرك برا كيك ميدي باشا فرمو از حقي حواله کو جنكم ما هم تشتن اقادرين اماده كريه كيك امين اري از جوان بپرسن اري جوابيه اره ما بطوره مبازه بطوره ورم از جوان بپرسم مثلا شوي معنا هاتن ور دخازي بيشي برا فيديويا زاروكان ويا antrenmanın dal kurdu var pişra az lazım jemin beprsem projenin dal kurdu bisazinin devleti yani belediye işare derya diçe astide peşi bra video var video antrenman var
وقت ما قول Åh, vad snyggt! بله دالکورد تاسیس نوها مدرن انترمان خودکه وقت مدید دالکورد نتنه تیمک فوتباله جرخانه ویجی هیه و تیم زاروکان لگور کاتگوریا و گنجان جی هیه باشه دوی وارده و کی آگاهی دانا که شکری برا فرمو نتنهدي بريغون بالسوات بدن بدن لأز آزاداری که رسیدگی یا صوتی بدن وده بدن تکی امین بگو تفصیلا می‌خواد بدن. اره باشه. جناب رجدرتی به کومتا کارگرده نه کومن سباقه آواترنه و هر کومت برتشار کوهیه و او برتشار هر جنینا نمی کومتا کارگر کار تو کرنه دوی مابره به سه سروگا بکن و تسلیم کومتا کارگر بکن. او کومن سباقه می گوهمه یک وان کوما انجام آیه برتشار یک سردار ایدن کوما سباقه یا جوابه که کشتیان و امین برتشاره کوما سباقه یا آکادمیه آب حرمت که مراد مرد برتشاره و امیه کوما سباقه یا آهنگان یعنی bu آهنگان کولی یا گمات کسیتن آهنگان در دورا ماسکه که آلان دوگان سروت شرکت دال کرده کوما سباقه یا ریکوستمی یعنی کارو بار ریکوستمی یا دال که سورش راهینه کوما سباقه یا فروتنا اکسیا یا شرکت دال کرد هر وقت اوجی که سردار ایدینه او کسان گوبو پازن که دیگر برتشار دینن یا خدمت بکن همکاری بکن دارن بریا ماشین دیگر وان برادر دینن و دارن خدمت و تجربه وان کما بکن یا یک کما که یعنی جواب یا باسا جواب کما کنه باش evidarım dengemete ha اره دنگی te fermo باشه سپاس برم لسر پروژه دال کرده و تکیلیم به سازیان و خشاره دریانه باشه از هر بدم سیتی برام جبیزم از دیانا در کومینه و دیانا نداره از نه kadar بدم نه وقت میزنم دسته که دال کرد نلوک سلام دور بود یه و چند ساله هاتی و نیو هاتی و سال باری سال کرد لگوی ویژه یعنی انتظام مکروسیتی نورمال او پروسس او چند سال برخورد می‌کنه باید مرکوب براستی بشه جدی بازاری نورمال اکو یعنی هیچ یه کس نکردن رای اخلاق می‌سازن لیدیز از مدرسه بگیرم و سلام نایتمز نواری به پیادان کردن می‌گیرم و دشا جناکی یعنی بیشتر پرسین سوسیال مدرسه بگیره یعنی پروگرام نه و کمیته یعنی شهرداری و سال داره من هل دام چند پروژه بهدا بکنم بود که هندوستان بشک بسیار بازاری اتصالا و همچی کار بن
bari civaki jî bir mesele wek hûn zanin Dalkurd ne tenê futbol e. Dalkurd projeyeka sosyal e, projeyeka civakî ye. Futbol jî beşek jû heye. Komünî yani şaradariya navê başkirin ber ku em taybetî dikes navî karî dikin. Ez ê diyanay. Eha hedifinê me gelek çîbû. Kur jî pêşwaziyeka baş heye. Lê muqabile mesela korona Covid-19 hat na gelek işravestiyan e. Bu istedemi eminekî na yani ravestan dûrtine lê giran diçe musabıcı. Ev jî normal evet muzana hemû tiştê dunyayê muqabil nawsa bûneşin. Lê tiştê ku me bi hev kiriye lê bi hev re kar bikin tisê tiştê anha were tê bîra me zê bêjin ya çûwan. Gera êvara li taxên bêjin ne aram. Bu aramî çê ve ji bo em teknîk portara zaynen ji bo him Kurd hem jî portêtinek li Swêdê jî bikar bin hinekî aramî çê ve ger em bêjin gera êvar em car bêjin. Ew me da dest pê kirin taxa ku em Gotinda û Girêmbî û çend taxên li Uppsala wisa bêjin. Piştgiriya jina beşê ji bo ku jin zêdetir bibin beşek ji civaka Swêd û civaka Uppsala ew gruba jî gelek girbek binizine demeke dest pê kiriye û karobarê xwe jî gelek baş dikin. Taybetî jî li herêma Gotinda ye û kara bimeşe. Wek gidin jî naskirina hevdîtina li îstîfanê me gogê yani futbolê û kesên şêniyên Uppsala. û hevdî me hê carê bibînin kes li îstîfanê me bi navûdeng lor bisekirin bijin pirsê xelkê gudar bikin û wan bipirsin hûn bê nerçawar be li îstîfan çend salet li îstîfanî ez çawa karim bim li îstîfan ji ber gelek dixwazim bim li îstîfan taksî nava Dalkurda bilêzim lê gelek wê lê nizan yani çawa meriz bê pêvajoyê yani bê keve vê pêvajoyê li îstîfan piştî koronayê kêmasî me hê carê ew millet ülkeye geçtiğine çektiğine gidip ev jî projeyeka me û komûna şaradariya Uppsala me ve tiştê ku anha hatine pejirandin. Baş. Şimdi Direkt sen akademiya Dalkurd evi ki agahî dana akademi. Etrek agadir Evi jî bêje. Belê û yek jî tiştekî yekî samayeka projeyeka girîng kesê ku li Swêd nûne mesela salek disa sê sala hatine û mesela alîkariya zimanê Swêdî ye ew jî beşekî wê bikar bin were navenda Dalkurdê rojiyê danekî li vir bin ji bo zimanê xwe Swêdî jî pêja bikin kesê li vir Swêdiya xemiya baş e ji bo ew jî alîkariyeke şaradariya û daxwazî ji me kir me ji bo ser çava em ê wê jî binecî me çend kesê we nebirin alîkariya ziman jî bikin ciwan re wê gidin niha nêzîkî sed Fort û zaroka Dalkurdê de birêzin ji wan beşek tîmek ya keçayê êvbinê jî tîmê Kur'an e heş her jî tîmê Kur'an e li seranser sed zarok emha ji akademiyê de ji neh salê heta 16 salê nav Dalkurd da dileyzin. Evet. Belê. Baş. Spas. Bira videoya din ji werengî videoya me pirin. Bira videoya di rêz de kîjan ber nizanim. Bira ji were ekranê. Eval baş hezkirin futbolê. Navê min Şefîq Pêşeng e. Ez jî weke we hez ji futbolê dikim. Lê hesreta dilê min e ku rojekê tîmeke me derketa û serketinên xwe li Ewropayê em serbilind bikirana. Ev tîm dikare sibê Amedspor ve çend salê dinê Dêrsimspor. Lê îro Dalkurd e. Dalkurd bi rengên xwe, bi sirûda xwe tîma me hemû Kurda ye. Kurdên Ewropayê dikarin endamtî, piştgirî û alîkariya xwe Dalkurdê bihêztir û wê rojê jî nêzîktir bikin. Bijî Dalkurd. Temaşevanên hêja Slav û rêz ji we tevare navê min Bêrîvan e. Ez îro wek siyasetmedarekî weke Kurdekî ez bi serbilindayî ez piştgiriya Dalkurdê dikim.
جبر که دال کرد نبس تاخمکی فوتبولیه او برنگی خوی کسک و سور و زر به آلایا کردستان به خباتا خوی سمبولک نتویه دال کرد ناسنامام کردا توایه جبروی هاوی ام لازم دال کردی تنی نهیلن ام بی خودی نهیلن از بانگ ودکم دوست و حوالین خوی مالباتا خوی توپ بکن و بدن اندامه دال کردی هر بجی جوانین me کردا هر بجی دال کرد سپاس Evar baş binerin heja Kurdistaniyan heja ez işev bibim endamê Dalkur Sporê birastî Dalkur Spor bi rengên xwe bi standina xwe tîmek Kurdistanî ye ne bi timeke zedetirê timekiyê ev zedetirê timekiyê slogana Barcelona bû wexta dema Francoyê de însîn dixwestin bibin alîkarê tîmê lê qedexe bû vê çaxê slogana wan Barcelona tîmekî zedetirê bû Dalkur Spor jî bi tavrê xwe bi standina xwe bi rengên xwe ya neteweyî bi rastî tîmekî neteweyî ye bifikirin Dalkur Spor di Lîga Şampiyonan da li hemberê Galatasaray dilîze hîsekî çawa bide ev hîsekî çawa be ez dibêjim bijî Dalkur Spor bajo Dalkur Spor Kurdistaniyên hêja navê min Mehmet Tanrıverdi ye damezraner û rêveberê civakta Kurd li Almanya me ez kampanya çarpel medya ji bo tîma Dalkurdê pîroz dikim û alîkarî û endamtiya xwe ji bo tîma Kurd Dalkurd diyar dikim Dalkurd bi ala rengîn bi Siruda Êraqî derdikeve marçê xwe Dalkurd li Ewropayê wek tîma Kurdistanê wek tîma netewê Kurdistan tê nazkirin alîkarî bidin Dalkurd û bibin endamê vê kulûbê hêviya min salên pêş da em Dalkurdê carek din di Superliga Swêdê da wek berevên du sala bibînin serkeftin ji bo Dalkurdê serkeftin ji bo Kurdistan باشه براستی ام لبنده هم میوان دیجی جبو دال کرده و کنجی دزانن دال کرد دل ولات سوئدی تیمک سپوره و بتابتی د فوتبال ده به پیش کتیه جبو دال کرد د قادن سپوره این جهان ده نونرتیا مبکه ورن ام همو دست بدن هف و علای دال کرده بلند کن بلا سرودا نتوی لهمو استادیوم جهان دنگ بده بلا استادیوم جهان با عالمه نتوی بخمله حوالین لسوئدی به 21 کرونی دکانن ببن اندامن دال کرده حوالین ولات دن اروپای جهان و کردستان سالانه به 25 euroya دکانن ببن اندام دال کرده دال کرد لبنده پشکریاوه گلی تماشاوانان چاخی وب خیر بی تیما فوتبال دال کرد جروجا گو هاتی دامزراندن حتی روجا ایرو ناوی کردا لسوید لأوروپا و دنیای همی بلا کرد براستی گلک خدمت باش کرنه به آلا کردستانی به سرودا نتوی و به گلک هلوستی خوی نتوی وانا هم دوزا کردا و هم ناوی کردا گلکی پیش دبرن جبروی یکی دوی ام پشکرتیا وانا بکن از همه کسی گلمه تماشا دکن داخوازم جوا اوه پشکرتیا دال کردی بکن ببن اندامي و دال كردي تجاري تاني نهيلن او رومتا منه او سمبولا منه و از دخوازم گو هر کس گورا امکانی خواه مادی معنوی آریکاریا دال کردی بکی هر بجی دال کرد
ام دال کردی جی سالا 2004 ورve dişopinin sala 2004 sala damezranına dal kurdiye. Dal kurd yekemin tima futbola kurde ku li İsveç'e hatiye damezrandın avakirin o jwe roje ve hatayiro de her müsabakayı da serkeftinu peşveçun bidestveaniye. O du sala 2017 da jî ketiya refi liga yekemin. Ji bo destkeftî û pêşkeftinên hîn mezin divê em bi her awayî piştgiriya tîma xwe ya futbolê dal Kurdê bikin. بله یک رمضان وای هات دیسا براستی هن میوانن میدجی و باتانا جی باشور جی و باتانا که پرسکریکا تکنیکی چه بیه یعنی جی نکارن امکان وان چه نابن زانن ام بریا اینترنت وشانه دکن که یک رمضان قزل جبلی ویب شوپه جبو آلاو و تشتی وسا نظام جی اپسالا یعنی جی هون proje کوی نو ہے کو دنیای اون بفروشن گله کو اشتوار هلا کی برسوا بیابده بله از بدم جبر اساس از ولات وی کاریدا الان کار دکن وک شکریجی که برینها گوت د نافرید و بریا دال کرد گلک کمیسیون هنا گروپ هنا هرکس کیجی که مسئولتی و ارکی و دیاره و هر کس د قادنا دا کاری خود کن ایجا اب آلیه فروتنا جلو برگه دال کرده از و الان و ولات مسئولن و جبرگو از ولاتم بده مروی جامده یا جی که بسمله ما پیمانک چیکر تقریبا دمان دهیب امسر دشغلین و برای هفته که ما خلاص کرد و پیمانجی ما امضا کردیم دروی سوئد یعنی سوئد ند نافدا تمام جهانی و هر چاربشه کردستانه او هر دو نفر مافی ناوی دال کرده مدایی و اوی وی کاری بکن اوی بکرن چه بکن و بفروشن هونی لولات جی بفروشن هونی لکردستانه جی ویل کردستانه جی که دبرگو دکان نقد خبن والدكانا بفروشن ودعيني بيرجيكل للسر انترنتي ويب خوب دبيجن جيرا ياجي بات شوب وي كاريبكن باوردكم نيز دجي ودركبنا بازاري ما هناك براستيجي كي قابتي امي آگاهی بدن هونی دی مال پر خدا آگاهی بالا نتخوازم دفردا تشتكي دي بيجم ايرو جروجا دال كرد هاتيا باكرين وحتى ايرو باو مرافي ناب دال كرد در دورا وطني دال كرد افسر كابتن بدس خستنا يعني غروبك قالكي تانك وزيدقو در فت وإمكاني واجي نبو افسر كابتن بدر خستنا ليتخوازم بردا سباسيا يك نفري بكم باشري كردستاني بو دنیا حاجی نافدال کرده بو و گلک آلیکاری پیره کرد و ایرو جی که سپانسور سرکه دال کرده و از باور دکم پیشته جی که وینا بردوام بکه صدیسات کاوا جونات عبدالله براستی جی که جی کردستان تنوی آلیکاری دال کرده کسی دینه کرده سوید جی که آیدین هیا خودیه بازار گروست بیشنه ده و یک جیکه خودیه فابریقا دونار کباب هیا علی شاهین دا یعنی به آلیکاریا و هر سه جامعه و در دورا نا اینا قلوب ده و در دورا و ام هاتنه وی جهی ایجا راستی جیکه وقتی گو ام خوشک دال کردناس بکن و دناف دال کرده چه تکرن چه نای کرن ام وینا بشوپینن و فیر بدن اما زیادتر دال کرد خودی درکبه جبر دال کرد نیمونه که بچوکی یکیتیا کردایا دال کرد یکیتی نتوییا يعني جبوي همیشه کم بچویانه ام جبوي اكونه ام همو وی اكيد زان سپاس برز مختار
شکری تا آگاهی دا مجبور مساج تن دبی سویش کرنه باورم ملت دست بکریه بلکی درنگ ته یعنی کارت چکیم صاحبه از دخوازم ورم سر تکیلین بکردن لدربای سوید براستی جمر چند کس مساج راندن دخواست کرن گوتن تکیلیات بر رمضان قزل و وی روژه سروکی آمد سپونه بود دما کرد دبیستن هما زاروکر کسی فوتبال دلیزه بو جوان را بیجم برا زاروکی مهنه گنجی مهنه فوتبال پروشه از دزانم پر کس هنه بوی هاوی یعنی البته اکیبه که راهنر هیا او هل دبیجره و اکیب دلیزه جا که چاوه تکیلیا و بکردن لدروی سوید لکردستان چاوه تکیلیا چاوه برز نهاد وردا از العماد دمینم و چند جاراجی منو سروکه عمادی جی عبدو دیدیا و لسر واتش تاجی براستی مگلک نیخاش کریا یعنی از باورد کم دوردا جی فکر منو برز علی فکری شق جی که صدی صد وکه هوا مثلا يعني وقت درفت هبه زمین هبه اجغاینی کردا پیدا ناخازم بو یک نفر دال کردا یاجی آماده ده بلايزي جبار تيما كاشغاني دال كرد قواس حجة دكم أتلتيكو بيلباو يعني شما أس حجة أتلتيكو بيلباو دكم سببي ويحيا سببي ويجي أبا جغايني باسكا بيدا دا أتلتيكو بيلباو دا ناي ليزاندا إجا أم ند روشا وادا نجي روشا ما هي خراب ترجي وبيوستيه ما جي وا بهتر هيا و أم قلوب خدا خورتي كردا بليزينن وبس خورتي كردا اجا لكردستاني باكوري كردستان او درفات او زمين هيا لنايكر السويدزي كي قالك زحمتك قوتيج 100,000 كرد السويد قشتي بلا بونا تي 25 سه ليسكبان بيني يعني ارمانجي تا هيا استوانا بيوستي بي هيا قالك زحمتك قوتي تاخم یا جیتی محموکی جخورده کرده بینی ایجا تشکی حالو هیا یعنی کرده گلکی جهاتی جیرک براستی اوجی که لگوری بازارا خوا لگوری برجواندی خوا تکلیت دینن ایگو گلکی باشن او ناجی که اولات دروی سوید جه سوید 10 جارا زیده تر امکان ددن والی استقبانا او جی که دفش 10 جارا امکان یا جی که درفت نابردن ناین جمع جبونی گو بس ام قلوبک کردینا و آلا کردستانی دهلدن ها دبردا زحمنتی ما براستی هنا داخوازی ما ناوا لی ام مجبوری دکونا همبری داخوازی خدا جبرچه یعنی اوی باش ناین جمع ایگو نباش بیجی دسوياغو امدد ليزن دا تيريناك يعني مثلا تي بيرا مثالك مصدو سه جنج اني جربا لما ما ددوج واجي كي نقر حمو تيرينت كر اجا دفردا جيكي اتخازم جارك دي بيجم يعني د قلوبا دال كرتا خودي بريار خودی خبات خودی کرن بس سپورت دیرکتوری مایا نه راهی نره یعنی انترنور نکاره بیجه فلان لیستقبانی بناف بکه و بیجه جمره بینن راهی نره ما یاجی که هم بیجن انترنور بس جهه لیستقبانا ده بیجه به افجه به وستیان مپه هیا دوبرا نکاره بیجه فلان لیستقبان یا جنابه فلان لیستقبانی بیجه بینه سپورت دیرکتوری ما هیا نه از جی که و ریوبریه جی که مده جارادیش که گفت ام لسر وی کاری نخودی بریارن نخودی مسئولن نخودی هرکن سپورت دیرکتوری ما ده بن مسئولتیا مدوره گشتی دا او غروبا خواهی کاری دکن باشه کک شکری از دخوازم رخنه کی بینم وای گله کس نویسینه کتنی بلا بسویدیه مجوار بریجی گوته بو وانتشتان نه زحمتن
بخدیا به انگلیسی و کردی جه بنات به ام نکار ببن اندام از رجیت رکال ویا بین اکرانه ام نشانی وان بدن کوی چاب ببن اندام yani bıçak per skrek de bir de cihaya kek şükri. Bela Suediyet ben anfam lakin. Ji Kurdistan'ı ve ji velatên din dibêjin. Ka ya dîsa bînin ekranê ka wê çawa bibin endam. Kek me dît tu rexne dikîn bir dîtin bir fî bidin. Em bi xwe jî bidin. Tamam hûn ê bêjin an em rê bidin. Çi dibe? Hala bir malpera wan de heye. Ji vir merik wek me got adresa wî eger em binivîsînin ji dalkurd.ebilet.nu products li vir dema wexta hûn dinivîsînin vê adresê direkt hûn tên vir ji vir hûn pêl bişkoka duyem ya metlemska bikin niha bi Swêdiyê li vir binê hûn dibînin direkt qertê û me dijêre çend kes karin bibe endam. Li wir wexta tu pêlê dikî û tu dibêjî a tu diyem dijêrî divê pêj bibîne. Kek Mehdi. Erê. Kek Mehdi. Te dengê min dikê? Erê dengê te tê. Te zahmet dikê yani wextê ku bes îban li dervey Swêd hebe ser îbanê Ezanim lê kesê dixwazim bi vî hawî bibin yani loma ez wî pêjim yani ez wî zanim em dibêjin yani. Ê baş dîsa em devam bikin. Ka rejî devam bike li wir welatê xwe adresa xwe dinivîsîne û dibe endam. Piştre ji Dalkurdê mesajek ji wan re dê piştre jî qerta wan ji war dişînin. Welatê xwe dibijêrî adresa xwe dibijêrî kîjan welat bêdî. Baş e. Tamam baş em derbasî alê din bin kap bizekin li Uppsala wê ji me çi bêjin. Baş e kek şükrî ez zanim kek muxtar jî got yani bi rêya îbanê jî bes e lê bi rêya îbanê kare dereng were lê wextiyê hinek kes bi rêya endametiya ser malpera Dalkurdê dixwestine bibin lê ji ber ziman dibin em zehmetî dikişînin. Tê çi bêjî kek şükrî? Na rexne hewa dikî de wan li xwe qebûl dikin. Mîskila me deme ev malpera me yekîn sistemekî hatiye avakirin ku guhertina divê sistemê de teknikî nabe. Yani aferin dünya teknikiya sistema malpera me. De haldane bir tabi. Yani hala hazır bir İngilizce heye. İkisi temel öğrenmeyin. Mutlaka ala İngiltere barokları ve İngilizce derslerde ve Kürdiye ve Türkiye. Yani evi jî hûn ê çêkin soz didin yani. Divê Dalkurda bi Kurdî Kurdiya wî jî hebe yani. Karvanê me kek cîhan dalab alıbere ve paş kamera tekniği û mesûd mevcûd yani ew divê de em xwedan edin ekmek nedî. Baş ez daxwaza Birêz Ramazan Qizil dîsa bînim cî rêya herî rehet me çawa kare be endam bi rêya îbanê nimra wan ev e SE 10.50000 634 0.87 ji hesabê xwe bankê hûn karin bişînin bîk kod yan bîç kod yan jî swît adresa wan jî NDEASES lê li vir pir mihîm e ku hûn navê xwe paşnavê xwe tarîxa cidayîkbûnê e-maila xwe telefon nimra xwe adresa xwe û welatê xwe binivîsînin ku Dalkurd qaribe ji war mail bişîne û her wiha qerta we bişîne adresa we. Bira vîdyekî din jî bira were ekranê ka binêrin rêzê erê fermo. Kek me dibere gotu herê videoya kek Mehmet derêverdî 1000 euro canlıya dibidin. Wa diyare tefek devî nabêjin. Hege hûn bixwazin bahsa rêvebertiyê bêrin rêvebertiyê me imza davêtiye. Em ê di rêvebertiyê imza bavêjin ji vekî fiyata wê bihatîr bibe. Baş e. Ême binêrin tamam. Tamam. Baş e bira vîdeo were ser ekranê. Keda rêbertiyê mezin e em zanin. ای کردن کو وک قمچک گارس لحمو جهان بلاو بونه خودی دال کرده درکتن جبر کو خودی درکتن دال کرده نتنه
خودی لی درکتنا تیمکه ورزش آنگو فوتبالیه خودی لی درکتنا دال کرده هر وسا خودی لی درکتنا رومتک و ملتک مروف بوان تشتان دب ملت از بجانو دل بدال کرده رامه و اسب باورم بمليونان كردين وك منجي رحيوان بدال كردي رايه اي كردنو افتيم تيمامية تيماوية مرحبا شماره از انور یلماز از انا ویدئو سمد تاخم مای کردان سمد دال کردی آنجنا سک ما پیروزان دال کرد چند سریوکو اوروپا ده ولات سوئد ده هتی کردان مارا آمه و رونایش و سمد ما پیرونه مجادله کنو هتی سپوری ده سمد کومازی دستک بده دال کرد و هدکاری جوجیه از انا ویدئو آنجنا و شمارا وازنا شما پیرو هدکاری بده دال کرد شما ببه اندام ای که دال کرد وانه کارت پیازی و سمد ما کردان و مجادله بکرو و ری ما سپی بکرو سک مازانی ولات ما آمه تالان کردش شار ما بندست و لاب ما پی نه تاخمی پی دال کردی که وش بنی مورال ما بنوزیده سمد کو و ایزی نکارت پیا و مجادله بکری و کیفی ما بیاری ما دستک بدهجه لازمتیا دال کردی به ما استا خاطرش ما باشه سپاس از وگرم جم علی فکری الشيخ حتى نهاتي شو بيجيك علي فكري الشيخ شو تفكري هر وهذا البساج اللي ما طايدين جيبكم اي بساج از كيف وشي وگذارید شانازم از وازم کو افکیماسی و وگاتین الزمان اما تمل دست شغولي راهن يعني دمك كنده برا 10,000 اندامي داكو تأمنكو البيجو والله اري امبوان شاناس باش نيمت ايضا تيجي بيجي از پیشی برخنکی بچوک دست پی بکم دماکو مبکک رمضان را پیوی و ربابرین دنیین دال کردی را جی پیوی او بری سترکتوره که اوک تکوست نبو مثلا 10,070 بوم اندام وک مالباتی يعني دما بوم اندام پشتوی من اريكرني نقرت يعني نقول سر شعبات بويا اندام پشتوی سال قدیا نانین بیرامنکو اندامتیاتا قدیا دوید جبو سالا نو دیسا ببی اندام يعني مروان که ماسیاجی راست بکه دیسا نه گارانتیا کو کرد و ببیجم به هزار اندام ورم براستی دوی وارده بگره امرخنه وک جواد شیلو خرد يعني ايدي دال كرد بخا بين بيراوان كو واي اندامتيا ونوبيا يعني مدا عالي بود اجا عالي ما كردا دا ادخوازم ببيجم ام هين ليبيا ام هين دجيانا اوا تشيروكين كيفن ده كو يك وره بر او ببیجن اجدرهای کو کانیه گرتیه ام قهرمان کوره و وی ولاتی خلاص بکه ام هین وان چیروکانه ام هین لیویا هند تشتین کو سورپریزین گلک مزن ببه ام هین لبر کو چزانم دجمنه ما یک جاره حمود تک هرم لی ده هر روشی ده امکارن تشتکی بکن دبی روشه ده تشتکو هریب باش کو امکارن بکن تنه ام ولاتی دید نالیه که کرد سویده 100,000 کرد مهی 21 کرون چایک بدن دال کرد اکونومیا ویا ایرو و گلک باش بود لیبیا قهرمانه نمین ام حمو کارن به هورا کارن بگون قهرمان خود کبن ویگره مربیاو و دلبر از تشتک دنجی بجم اگر از ده نظام اوا برنامه زده نگرام به ادخوازم تشتک دنجی بجم
نا رولا دال كردي دناو دياسبورا وك دناو سويدة من أوكر ليش بو كرداتش معني از به هلبسوانکی کرد روژان برناس هلبستکی وی هیه لسر محمد علی مرتف یکی پر مشهور کو زرنیلی هست لسر وی گوتیه چند ریزه نه هلبستک دریجه گوتنه هلبسته جی تام نایم بیرامن دوی دما کو آها نکاربون چند خلامال دو خوب بگارینن دما کو شیخ نکاربون چند مریدا دو خوب بگارینن دما کو سیاست مدار نکاربون چند طرفدار دو خوب بگارین دب زرنا خواه همو باجار گاند هفدو کرگوبنده زنگین وان فقیر وان دگو اف چیه اف چه شهرازای محمد علی ایجا نها دال کرد نتنه باجاره کی سوران زازا کرمانج همیا دستاده که دجوینه چه سیاست دبن برا ببن چه باورمندی دبن برا ببن ازدیین کرد علویین کرد سنیین کرد همیتینا دیگه نه هردو جبروی دال کرد نتنه ام مثلا دیاسپورای هر وها وک کردکی کو ام وک ملتکی کو ام بحمو باوری و بحمی ببیجن کاتگورین جواتی کو ام تیم کلک هردو بله شباش بلاویج ازو علی فکری شک دائما برنامه فوتبول شیرانه چتکن مجارا ما عول هاتم اول کو ام به تیما نتبهی دست بید جن بدال کده دست بید سلوگان آمدی اوه یعنی باشه که شکریش بو رخنه برز نیمت آیدن تی چه بیجی و چما هون پشتی سال قدیا هون ناینن بیرا اندامتیا و نوبیه یعنی اوتوماتیک نوب دبه آن نابه یعنی کرا مرم جنو ده سری لی بده کنیم که آقایی بیدیش کنیم نتیجه برگی با خواه قادم بین یک لحظه هم هذا برا بيجش خب بتوري ويقول بتشونا لا ماجي اما ميكروفون تستوي ده دنگت عندك تبيك ميكروفون نزيك بكن ما بريار بكمتا طريقه تفكير جاءنا اوكي او كتن قبل اندام بدل اندام ما مي في هذه جاويه حد فروق ما بالكردي وبسويدي من كامل او فينا بولبر من او بدور اختياري وقرت في اندامتي هي عبد القوسي يجي كانت في شامل اذا حصلوا بينهم من تكريه او ركنا لقد بينهم ليش انا كده انا في حوضه البنتي يفتش بيجي هي بيفكرنا دور كرده كوميتات كارجر هجماني في مزنة الدنيا دي معاش كان او كارجرين وبمعاش كارجرين يلك فيها يعني قال لك قال بره او رقم وان كارجرين وبمعاش كارجرين يلك يفتشنا كيمون جاملنا يقول معاش كوا ده في كوا كارو خدمته بيجي تبيك يعني بده او كما تقول نظام الذهبي وما في جهود يكون ناجي حد ثاني ذكر يعني هم راهنان هم ميديا قانون هم امراضان هم يعني او كما نظام هي لان حوزان الجمال هو انظام كيماويه او بالله هم هي يعني او كما انا نامه رابطه وقبل ان يكون من تابع او اره باش تقوي كي تشبوتنا ودنجي ان شاء الله خوش ورا كابنرم اره لاز هو نابع الميدان عندك يعني از اول وان وحاب شيء بروبلم از ازم تشتكي بريت بدره واسطه قلت لي فرق فشتني
قلتلن فرس كرفاشتين قلتلن لي مخابر قلتلن كان الانترناشن أم حروج بكين بل استوديو ما تبني مخابر وقت دال كتباش شو حركة ظهر لوقت نهار كتباش ناس هر یک مالا قرونشتیه و شما دال کتنا يعني فرمت بوان كسان كسن خبر بكني كأنه أبا تحتوانا أري باشا تم تقولني كم داوي كده شو جميل هذا سكراندن هذا سك باشا فيديو بي دسبي بكم دونك أتجدارم في سنة يمكن نازل أدنى سنة جديدة كنت عندام مثل التي يمكن تجد في طبعاً في مدار نعم طبعاً في مدار السنة ما نازل الباشا برتشك دنك خرابة براسي دنك برخوش ناي يروهم جماعة اسكيستونا هاتن كويايا ياوا علاوة فالورج بير ياوا نظام شكرن لميكروفون كويايا هناك دنك نخوشته اللي تشنابه الباشا دوام كهاري دو قلتنا خوي داويش بيجن لا نقول أشخاصاً تدرج يعني أي إنسان يقولون قد يكون أتجدارم قديما نقص يقولون نبض مثل الأنظام ومن جديد يقولون أنظام أنظام نعم أنت كويس جويانا أري وكيف يجي يعني الطبيعي وغير وقت ياريزان ياريزان خلق دوما لا ينكر ما لا ينكر كل مهم فرقنا أم ياريزان ينفع حاجة إذا والله كان ثلاثة رياض بين سواء في باش ليزن وبسين ذات الصدق هنا يوم من أول كذا نحتملين كذا نتوايا إذا وما فرق بيننا أم أصلاً يعني أصل ياريزان المهاجرين وما حمي كردين وما حمي كردين فرق ناقص إنسان الله سبحانه أبا يفرق بيننا شوف فرمتك بقان ياريزانين إنما فيما داخل ذاتك فرق وأم مثلا يجوزهم إلا أحيانك السجر السويد ده يانك هي السجر يانك السجر تحت يانك هل نتواجد طريقة يانك ده أو أم وقت لا ينجر وصل بيتي بس برسل وقت كده أو أنا برسل قاضي بما جرين يانا دالكر يان لا كان يجري داي بسكايا راسة بنابه سكية بس يانا كسكية كحد إنسان صاري جيسا بسكية جوز طيب لكن بي بلاكك ولا جسم بطنابه هذا برابيجا من قلتن تاين يجين تدلو دنكتي يقوم على الجنكات من غير خطيرة من كل يجين تحيي سرحات والرجلية قضية قريبان كلهم على الحاجة يفرمو أدري مكاك ولاد برا شو ناكاك شكريروني بلكي بارسل دنجي ولا بلا شكر دكتي وكذا ناي هو هناك برا جيبو قارينا والله جهة خبو قهرة برا جهة شكريرونا ناي عنها ناي هاتي يدار من دنجي أنا دنكتي باش أول دوامك ها ور باش أبدا محمد أمي وخش به سبيد أمي وقدر بكي اللي هي استخدام بالاي هي كارسازي ما يكفر تشتاج من تماشبان كيبل يقول جيه بلاك فانساتا بالا هي لو كسمي كبو قازم من عبي شريكا فبد من عبي سبيتا فبد كلين عبي فبد إديسينه هيران استخدام جي هي اللي بيدارن ركنا بيت في كان عادي كريم بيتش في بكت اللي وسط سلام سر شعبان لأمل بيدر فازن أحساب تيجي درجة تيجي كير هنا لبر تاكسي دار صلاح هي هركي محمود ياسين هي فاشي كردستاني أبدا ما كدريج رقم دال كردين كتنو أو حاضرين في قوة فان كلابين والعباب ومهيبت سرانسري دنياي سرانسري جهاني أم فان كلابين دال كردين عباب وأم ذكاربن يعني جنة فلوان درا بهتر بكر بلي شكلي أندام بهتر وباور كتير يصير دار كردي هر كردي هي والباور يصير دار كردي جوات هر كردي مالا هر كرداي يصير لدبي
piştiriya me bikin ne tenê peyvê Kurdistanê mêvan jî basî kesayê tek vîdyoyê jî peyvin endampiya xwe malbata xwe nas dorsê xwe êdî derê wan bidî dal Kurdê be dal Kurd mala her kesî bê û ciyê Kurd dal Kurdê mala her kesî ji heyê باش Ceylan وەکی لور یەک کەسێکدن تشکی بێجە کامەرای نێزیوی بکەن ئەو هەواڵێک کێلەکاتە نەپەیوی هەواڵێک کێلەکاتە من لێ ڕاستێ قەت نەپەیوی کاخوا بدە ناسکردن خوا بدە ناسکردن و بێجە سلاف ناوێمە شەمسەدینە ئەژ لە ئەنگەرێ داڵکوردت لێ لیگا چار حتا نەها ئەز بە داڵکورد ڕامە و داڵکورد لە کورد لیزە ئەژی چموت ez xwazim bêjim yanî Dalkurd ketiya xwînan û tiştekê ku ez jê fêm nekim ev e çawa Kurdek dikare bibe endamê tîmên Tirkî lê nebe endamê tîmeka Kurdî ku Swêdî jî şanaziyê pê dikin ku Kurd jî şanaziyê pê dikin ev ciyê rexnekya mezin e ji bo Kurdan ku dikin روز به روز دکن سر تیمن یعنی پشتوانین تیمن ترکی دبن آن تیمن عراقی دبن آن یه فارسا دبن لی تیمن خوانا پشتوانیا تیمن خوانا کرد از وی کم ناکم چاوا تی قبول کردن ام همی دبینن بذکری جلک بذکری چاوا اب دجاتیا کردا دکن قالوا ابنا راسته ابنا راسته ما چاو نراسته جبوی ما چاوا ام دبینن سیاست مدارن کرد دارو کنوان پشتوانی وان تیمان هنرمندن کرد ین کن میدیا جواکی جی کو نافدار بود به ناو کردی بخواه کار کینن حتی ناو دال کرد جی کاری نایه حتی ناو و مزن دبه پشت اینگی پشتاخوا دتن دال کرد و تیمên xwe Tirkî tînin beramber şaşe mirov piştavan dibîne min bîst cara dîtiya Galatasaray niza Beşiktaş niza çi eybelo bi Xwedê eybe Xwedî derkevin ji xwîna xwe Xwedî derkevin xıyanetê jî li welatê Swêd nekin ew Kurdên ku li Swêdin li Swêd jî Xwedî derkevin ev maf ku Swêd dide xelkî em gerek vê jî pîrûz bikin gerek rezil vê jî bigirin ev tîmeka Swêdî Kurdî ye ne basiya Kurdî ye gerek ev jî bê serziman e baş e spas baş e bira vîdyoyekî din were ser ekranê em ê bi dorê dîsa were cem bêje kî bêje ez emîn ser endamtiyê niha teknîkî rapor îro bankîro bibore bankîro li ser malperê me nikar wisa PDF anam teknîkerê me hevkarê me cihan jî li vir e sozda heyasibê ew ê li malperê ew derfetebe ku meriv bîne xwar yani wek adresa malperê em ê ana binivîsînin em mesela kek nîmet ku endamtî di qediya maliyê tune bû ew bi vê metodê li holê radibe yani ji ber şunda me pîs yek kesê li Swêd dijîn ê ji hesabê wan ji bo Dalkurdê here bi vê kedem hêjî ew endamtiya xwe rastê 21 kron tenê heqê çayekê rastê heqê çayekê sibe şunda mer dikare bi ser malperê gera hûn van rexneyê temaşevanan jî bînin ber çav çawa ku dibên ziman ew tişbela ku weke merdin dibêjin Dalkurd tîma netewî ye ne tenê Kurdên li Swêdê her wiha Kurdên hemû cîhanê û Kurdistanê jî Dalkurd dişopînin divê bi zimanê wan jî hebe ye baş ekran vîdyokî din jî were ser ekranê baş Ez Salo Ömerî Serokê Şaxa Mêrdînê Partiya Sosyalîst ê Kurdistan Dalkurd ez endamê Dalkurdê me jî Dalkurdê tenê nehêlin madî manevî piştgiriya wê bikin eger piştgiriya wê bikin madî manevî wê Dalkurd pêş keve û Dalkurd navê Kurda ye gerek her welatparêzîkî Kurd
ولا نتاوي بشجيا دال كردي. Hallå, mitt namn är Jesper och jag är en Dalkurd-supporter. Nu kan du vara med och bidra genom att skicka en liten gåva till Dalkurd på Swish eller bli medlem. Tillsammans så kan vi hålla Dalkurds låga och flagga vid liv. Så hjälp till och bidra nu. Dalkurd bi tenne nehelin. Serkaften havas. Slavres. سلام از شهرزاد پارزر و رهبر پدک باکور دنیای ده وکی که هم باش دزانینه که تیم سپورت نبس نونریتی و رولا سپورت دلیزن نونریتی ها گلک تشتیجی دکن نونریتی ها بشکه جواته دکن آجی وکی ملت بندست نونریتی ها دکن شبوه دبن نواندا ولاد پروریه دبن نواندا نتاوی پروریه بارسلونا باستیا آیاکسیو اتلتیک بیلباو و که وانمونه دال کرجی بوما اوا چون ولات ما با کره کردستانه مخابند بو نجات پرستی و دولت ترک و ملت ترک تیم ما تیم ولات نکاریم و روله بلیزم و یه نکاری بنجی ایجا اف ارک دیگه و سرمله دال کرده و علا کردستانه علا رنگینجی سرش خوا ایجا حتی نوجا رول باش لیستی راستی ایشاله به اصلا که بلندتر بهتر و بینجه و دجمنه ما دینو هارتر بکه و دوزانی نکو کامپانیه ترکا یه بحثه نهلشتنه کو دال کرد و که نافجیه به 1 2 3 4 نویسبی بس یعنی افجی نمونه کو دال کرد ارکی رولوی گلگ مزنه رولات که و سرمله مجی ام بهتر پشتوانی دال کرده بکی و بکی کو به استکتی استک ناف دولتی دجی تمثيليات ملت كرد بك وكتي مكان نتوي تمثيليات ملت كرد بك جبو اجي بيستيوه پشتوانيا ما هي پشتوانيا ملت كرد هي دخازه كمجي دال كرد ريفا بري دال كرد هنا بهتر جه بده ليستكوان كرد او بهتر تدا بليزنا سپاس دكم بمينن خير خوشي جو سال از بپرسم اوی سویدی کی بود شروان کرد کی برسه بوده او برادر لو خدابا نرکه بود شروان کردستان بود نکرده او سویدیه او بخوا سویدیه اللي تشوفوا الكردستان اللي هم برد عشان شاركه بنفسه يعني كرد اساس اوي يعني باش سباس باش برز رمضان قزل روشا دال كردي هلبت نرد جيكي نزل ده دال كرد ده اصلا كي بلنده ديساجي لبچك زحمتي وي هنك دوكي ماني د ماتش قزنش بك يعني این چند ماتش مانه هم سوز دادن که امدی سوارن سوپر لیگا سویده تی چه بیجی علی فکری شغل ما مزد كان انا هذا خزم نوك برسد لوك آگاهی از بدم باستيجي که مثلا ام بدرفتي قالك بتشوف سركفتني مازن دستخل ام خازن بردا هر كل موسى ببينه اجا مثلا ام بري 3 سالا بورلنگ رابون هات نوك سال اساس او تشتاقو براي نمد بيجيش وردركت يعني السيستم ما مو خرابو منها سيستم كينوها باكريا وهالروجي باشتغل اجا روشاما دال كردي اي سال مد برنامج جرا دي دجكت برنامج تدبو ابو تو وبرز علي فكري الشر ما سري صالي برنامج خود شكر والجوري وي برنامجي كي ما كاريخوا دناب كاردنا كاريخوا دكن ام بيمكن ارمان جاما ايسال جو ام ليغا بود بجن كوبرات ابسويدي ياجي كي نورمال لي ياد دوان وقت قلت سوبر ليج كي ايه دوايا اجا براستيجي كي تشتكي دي تشبو ماده الاستقبال اليكاريا هوا مها سسي
ما کریبون ما پیمان بوار چه کربو کرد بون طاقم عراق نتويدا هر دو دليزن ولسباني جلكي وانا ازنم يعني بانديميك كورونا تشيبو اري يعني ام جبو بيش روجي بيش جبوني في بانديميه نهاتن لسازونا وري والجمابر اجا حتى ايرو ام لغوري و برنامج چد به کو لغوري هنا كنسر كفتيبن لام جروشاخا ممنونن بس بشرطك و ام جليجنك يعني هدفها ما او ارمان جما او اللي ام بيت بيجن اگر ام نكتن كي صدي نوت صديم ناكبن ما او باوريا شخويا ديرك كتن بيجامجي خلاص بونا لي ام نكبنا فلاي اوف دا ماتشك ياجي ماتشك دم ماتش جمر لازمن دم ماتش بيشيا ما قالك زحمتن جبر ام ايد دو سيارة ام بليسن لي بيشتي هردو ماتشا جي كي سي ماتش ما يديد منه يعني جوان ماتشا جي بنج ماتشا ام دم ماتشا قدم بكم غارانتي ام جيخوا دقرن ياجي ماتشا وصالا بيجي ارمان جاوي جبو صالا بي يعني ارمان جا مجبوني صالا وري ما هنك عليه اورجانيزي دا اكاديميه دا عبوري دا خباتي معنا يعني و صدي صد ارمان جا ما صالا وري جو ام لقي خدمش كانوا هر ناس سوبر ليج والورب منه ايه باش دا فازا محميه يعني دا فازا علي فكري شرتي تشكي بيجي والله اجوك كي رمضان تفكرم اري ايستال بفن بتستمد وكسر فرازي ماينا سوبر اتان هي وصالك درجي بساوك سوزيامك وام بقفزن اسوانسكاني ببنى تيمك اسوانسكاني يعني براستيجي البانديميا كورونا تيمن قراسجي خاص كربو شوا دال کرد جزراره نبینه یعنی ام دزانن لپشتا دال کرده جگلی و خبرکارن وی آلیگرن وی یعنی وها سازین پرمزدن سپانسور پرمزدن تنن براستی بی امکان پر تنگ یعنی تید کوشن ام وی همو گیچ دزانن یعنی وجه گود آرمان جمع اوه کو ایسال ام دو سوپر اتان دبینن و هدف اخواه سالا پیجی بکن آلسمنسکا سوبر ليغا سويد خبر فيديو ديجي ورا سر اكراني ام بوي داوام بالفيديو جمال باتون کردستان 24 روزنامه دال کرد حبوناوی گرینگه دال کرد پیشکتناوی گرینگه دال کرد سرکفتناوی گرینگه دال کرد بتنی نه از اکرم önən vak akademisyeneki Kürt ku pişgiriye dal kurdeme bang lehmu kurdadekim ku pişgirtiya dal kurdê bikin. Wek hûn dizanin dal Kurd tîmekî futbolê ê Kurda li welatê Swêd li Ewropa hatiye damezrandin. Dal Kurd destpêkê de gelek gavê mezin avêt û gelek di warê sportê de li Swêdê taybet û heta li nava kutevaya Kurdê ê diasporaya dengekî mezin da. Her çi xwaz dal Kurd niha newek demê xwe destpêkê ve jî lê dîsa محاولة دكك وجرى روشا خوي بري جبوه جمتي خوستن كو ام تف پشگرتيا بكن كو دال كرد وجرى روشا خوي بري وهين خورتر ببن وكون دزانه لدياسپورا كرد خوازن كو خورا دوستا چه بكنه ليبيا من يك شاشتيا كرد حتى ها او بو كو هر گرانيه دن عاليه سياسي لدبي امج بيرنكن لدياسپورا ج عاليه سياسي بهتر بگمان دواره سپورت ده دواره کلتور ده دواره هنر ده و گلک آلیدن ده مرو دکاره گلک دوستاج کردار چکه و از ده حسبین بلکی دوسته که دوی آلید چه بینه اویش دوسته دواره سیاسی ده بهتر ماینده بین جبوه دال کرد دوی ریه ده گاوک گلک مزن داویجی و رولک گلک مزن بلیزه جبوه جمعته خواستن که ام پشگرتیا دال کرده بکن بیا من از بخوک کرده کی پشگریه دال کرده ده حسبینم که دال کرد حیا درجه که دشبه بارسلونا و کند زانن دما بارسلونا هات آوا کرن حیا درجه که دویجی ده
چند تشتێکی خوسیەتی ئێک کە دال کوردێ هەنێ دە بارسلۆنا جی دە هەبوون وە کون دەزانن سلۆگانە ئا بارسلۆنا ئا ئەولی دەبێژن بارسلۆنا ji کلوبەکێ زێدەترە بیا من ji bo Kurda jî çi Kurdê diasporayê û çi Kurdê hundirê Kurdistanê jî dal Kurd ji klûbek a futbolê hîn zêdetir e. Ji bo wê ji me giş hatiye xwestin ku em pîşgirtiya dal Kurdê bikin, dal Kurd bikare bi vega rewşa xwe berê û hîn xurttir bibin. Gelek spas. باشه از بگرم اپسالای و gelek kes dinivîsînin ku dixwazin bibin endam malpertêk çûye nizanim ji ber sedemên ku millet pir ziyaret kiriye çiye lê em dîsa bînin bîra temaşevanan ku bira biraya îbanê bibin endam em dîsa wê nimrê dîsa bêjin belkî ji ber ziyareta serlêdana malperê kare malpertêk jî biçe nizam teknîkerê we eger li wir bin bira lê mêze bikin em dîsa nimara wî bêjin swîş ji bo Swêd ji bo cîhanê hema hûn bişînin direk wê bigîje destê wan SE 10 notu 5 0 0 0 0 notu 9 6 34 0 7 86 5 ev numara îbanê ye koda wî jî NDEACESE ji bîr nekin navê xwe paşnavê xwe tarîxa ji dayîk kunê emêla xwe adresa xwe ew herî muhîm navê welatê xwe jî binivîsînin yani bi wî hawî wê ji wan bersiv were Bekledim. erê fermo şükrî Size go cihan neticeleri من teknik bilgileri zahmetiya teknik çaresi alıyor telefona bilir. Necmero diliya bilgisayar ya tafsire. mümkün e rast e ez jî wî tiştê zanim rast e eger vana wê adresê birêya telefonê dikevin kare were be bira adresê li cem xwe bigirin birêya kompîterê tê kevînê û bibin endam وقبل كده hali hazır ses hadis bir hakime hazır temsil kronu ذهب endam buraya aydanı Almanya bunu endam. Tegu ji Swêdê çawa hatiye? Şeş Ha. Baş e. Ka bira vîdeoyekî dê jî were ser ekranê em ê piştre mêzekin ka 2 saat û nîvê me jî hema temam bû. دماوە خۆش کوردستانی هێژا هەروەکی پێی ئەگەهدارن داڵ کورد تیمێکی سەرکەفتی یەم فوتبۆڵێ لە سوێدê لیگا دوێمیندا نەها di pêşberkêdayê داڵ کورد berê çend sala li Lîga Yekemîn Super Ligê de Swêdê dîsa bi serkeftê li wê derê têkoşiya lê mixabin ji ber sedemê aborî nikarbû li wê derê mayînde bimîne Dibe bi her wayî de Kurdistanî hêja dest bavêjin yarmetiya dal Kurdê da ku bikaribin kêmtîn bibin endamekî wê salane 25 euro bikaribin baxşê dal Kurdê bikin bibin endamê dal Kurdê. Kurdistaniyên hêja dal Kurd bi her pêşberkê xwe da bi Sûriyê Iraqê bi alên Kurdistanê stadyumê xwe dixemilînin. Ji bo serkeftinekî tîmekî hêja netewekperwer û serkeftê mayende bimîne pêdivî wan bi Kurdistaniyê hêja heye bi yarmetiyê wan heye. Her wekî pê agahdar bûnin jî dagirker sponsorên dal Kurdê jî destdirêjeyê kirin da ku qut kirin. Ji ber wî sedemê her Kurdekî li dervayê wela li diaspora dijî bibin endamê dal Kurdê da ku dal Kurd karê xwe layıqî bicî bîne. Temsîla Kurd û Kurdistanê li dervayê welat bi layıqî bicî bîne. Em li benda wenin bibin piştgirê dal Kurdê dal Kurd bira bi serkeftê hemû Kurdistaniya temsîlê xwe li dervayê welat bike. Silav û rêz bînerên hêja. Navê min Erdal Kurt, yek ji wan teknîkerê çarpêl medyayê me. Dal Kurd ji bo min wek tîma neteweyî ya Kurda ye. Ez bi xwe dal Kurdê vî awayî dişopînim. Ji bo wî jî em hemû wek Kurdekî gerek
em bibin endamê Dalkurdê û em bibin alîgirê Dalkurdê, ez û zarokên xwe em bi hev re endamê Dalkurdê ne ji bo Dalkurdekî hîn xurttir tu jî bibe endamê Dalkurdê, hûn hemû jî bibin endamê Dalkurdê, bijî DFF, bijî Dalkurd. ew kesên ku pirsgirêk dijîn ji bo bibin endamên Dalkurdê, adresa Cîhan teknîkerê Dalkurdê cihan.dalaba@dalkurd.s biracer bişînin wê alîkariya wan bikin. Baş e vîdeoya bê bira were. Dalkurd tîpa futbolê Kurdan li Swêdê hatiye damizrandin û xwestinê wan ew e ku wek Kurd bi navê Kurdistan dengê xwe bilind bikin û li hemberî welatên din ser bikevin. Lewra divê em Kurdên Kurdewar divê sedê sed piştgirî li wan bikin. Pêwîstiya wan bi piştgiriya me heye, hêvîdarim ku em hemû bibin yek û piştgiriya wan bikin. Gelî Kurdistaniyan divê ku were zanîn netewe bi dezgehên xwe yê neteweyî pêş dikevin, ser dikevin. Dalkurd yek ji wan dezgah e ku duwarê futbolê da me li dervayê welat temsîl dike. Loma jî divê em Dalkurdê bidin jiyandin, bibin piştgirê Dalkurdê. Do ez bi hevjîna xwe çiçekra em bûn endamê Dalkurdê. Daxwazî ew e ku herçî Kurdistanî de, herçî ku dixwazin alaya rengîn bilind bibe, herçî ku dixwazin strûda neteweyî olan bide, divê piştgiriya xwe bidin Dalkurdê, bijî Dalkurd. Êvar baş Kurdistaniyên hêja mijara me Dalkurd e. Dalkurd bi ala rengîn, Dalkurd bi sirûda neteweyî dilê hemû Kurdên cîhanê de deng vedaye. Spor jîne, spor evîne, evîn Kurdistan e. Li evîna xwe li tîma xwe ya futbolê xwedî derkevin. Bibin endamên Dalkurdê, ji bîr nekin azadî û dewletbûyîn bi gavên biçûk dest pê dike. Bijî Dalkurd, bijî Kurdistan, silav ji hemû alîgirên Dalkurdê, jiyan bi Dalkurdê û bi sporê pir xweş e. Xwişkûbirên ezîz, bira li hîç kesî ecêb ney ku Dalkurd dikare avabûna Kurdistanê jî nêzîktir bike. Dalkurd dikare hemû Kurdên ji partiyên cuda, ji bîr û bawerên cuda, ji rêxistinên cuda bigîne hev, ji ber ku wê rojê, roja maça Dalkurdê hemû weke hev ji Dalkurdê ji miletê xwe, ji gelê xwe, ji welatê xwe hez dikin. Serketina Dalkurdê dikare ji cihanê re bêje eger hûn Kurda rehet bêlin, Kurd dikarin bigîjin destanînên pir mezin. Alîkariya Dalkurdê bikin, piştgiriya wê bikin ku em cihanê de bikarbin dengê xwe bilind bikin. Baş e, spas bo wan gotinên wer xweş. Ez bawerim gelek kes dest pê kirine dixwazin bibin endam, lê pirsgirêk dijî. Ez bi way cîhan ew dike, bi wan re têkilî datîne bi rêya medya sosyal, alîkariya wan dike. Bi rastî jî ji başûr wê hinek kes beşdar bibûna, heta niha deng ji wan derneket. Îja nizanim way bername me jî 2 saet û nîv hediye, hema bêjem hatin dawiya bername xwe me 2 saet plan kiribû. Nizam kesên ku bixwazin tiştek bêjin di dawiyê de ji Upsalan dest pê kirin û çi dibêjin?
goes وفرناجرن ل كان قلت من هذا فازن بيجن هذا بيجن بدوره بيجن هذا بيجن شما دال كنت يسافر من المدينة تركي تكي من فازن نادي راوي اللي هو خاصي بيسالكم هو من دارك من برم هوكي واتموسفيريكي كل باش هابون زي حزر كاس هابون ناف في اريناي و دليل من دات والله كي هابون بوتش ما تملك كوداك نيك ام اشتوان بدرن اما هرنا اتموسفيريكي باش وانا هر كاس ورن عين رنج لكتن وبدين يبلد بسترن وانا شقاوا دالكود ميديا دا شكل نازم بو هات ناصرن جمرا في بالاي تسيبو دليل من دا جمرا دالك نتن تاخنا في توركي جمرا جيانك يا از طبعا زانجاي دا بين سلوفاكيا مكتب خد خاندن جانب هذا فري بهاتن ساعات دغيدا بين نشوف نهار ماتش في تماشا بكم كذلك جمرا نتن فوتبول نتن تاخنا كيا جمرا سيمبوليك يجبو كردارك مينا كيكي تيموري خليل هو كرد دوا إمكاني وان هبن كان هتشتد بن وان دجمني ما بسد صلاة قصنا قيمات كرد بخينين حيوانا كيمتر بكن لكرد قوا كرد كارن بماذا يفرد بسر كيفن هرتشت كارن بكن نابرا چارد صلاة دا تفمكي شوب يشته حتى بيقاي يكمين بسيطة اوجي تشتكي شوب لنا مرة بكي يعني براستي تشتكي تيمين سال صالي سال 20 صالي هنا بيشتغل كاربونات شامبيون سود واز ديفيجن تشتكي برجرنك بهمو كردين على سويت يفهم بكن جرى ام دار كردي قديده كمان يعني ام جرى دم دار كردي نبن كش بدا دار شاوي ما ام جرى على كوان ام هرن دنيا كان جوانا سباس دوره دكيه برا حبا كس غوترين في داوي بيجن غوترين وماي كيك شكري تيبي هم قلت لك إيطاليا هم بيشتي فازدار وين كالتر ميديا و تك ميديا و كالجري وين بفاز ترديجي تاخم مع حماية لما حماد كذا قام خدمته بكن شيء دنابر ربيعية ده شيء وقت تماشوان شيء وقت تجار شيء وقت فاقجوان herkes rola me heye bu takımı mede takımı men milliye yüce ego ne ki ke masyavi ego bükeci zaten emlur amaden em hazırın em devam bitir ki ver ket veri hani em baudur bimeşen ego na hacı disaje em çenke sene em bimeşen alame bilindi em spesar bilindin ve em devam bitir başa kesedin duhazal vur bir peyde got çıkıbeci حالا سپاش ورا مراوا و گله رخنه جدا بود مثلا تربیتی تکنیکی و اندامتیا نامنته و چاوا چربه و چی و تا امسوز دادن که گاو و میوان تشتا بینم جی و رخنه جدا نه و هم گرفت نه تشتا باشتر بکن و سپاش ورا مراوا مبدل بکن باش سپاسیا چارپیری دکن از دیجار راستی میگه والمهات بویدارم داویا هفته جدی چارپیر ناوی دال پر دکمی سر زمانه و بلا بکن به جدی سر پانی خودستینه ولبر سپاسیا گله بورلنگ جبتم فایبتی جبر بسالا خبات تاج در بی تخلیقی کن و چاوی مدیس ریاوان و هیبیتان اسکور مالافا زور سپاس باشه تو چه بیشی سلامت بیشی تنه باشه تکنیکر ایوی براوره پر اکرانه جیهان جی براوره که جیهان تو چت بیجی تلو رامات تو بتلی از آلیکاریا ملت کنا زمرا میل شیاندنه کاری بکم کو او کاربن ببن اندام تو زنانی وای پرسکریک درد که مثلا مالپره ده تی وانا چاره سر بکی و ترین دبی گره به کرمانجی و به کردی و انگلیزی چه بیانی؟ اره همه دینم جیش جبلان دبین آلیگرین دال کرده تنی نرسویدن جیدن نمیشه جبلاوی جمعه برنامه چکر که وان پسکریکا حال ببین آلیگرین دال کرده پرتر ببین باشه سپاس بو که داوه ام بگرم جم برید رمضان قزل
كيك رمضان قزل ما يقول مختار شوت مختار شيء يعني تقاري بتشك بيجي بله مقالك جراغوتي از فيجار جيبي بيجي اما ده كرامي ماذا بيجي يعني مختار از بري ورما سويت شو افسوه يك صالمه السويت لبري وينا لقندي خوا قندي ماشي قالك مظن بو 5000 نفساوي بابا قندي وشبو غريميرا غريداي سيدينه اري مد دوره مختارتي الورك مختارتي اللوما زور بمبازلتي لتفاضل تشتكي ديار بكم براستيجي كي مثلا جرك هناك نقاشا ريبابريا دالكر شخصيتا ريبابريه وجكودنا شلو كاردكن كي جا زماني بكارتينن اوجي كي هاتبانا گهدار کرن اجا مساعده وهده دنا بدا خدا ازوينا بيش باشا شو هم جبوب برنامج ايش رخنين تماشبانا هم جي قوتنا خوي داوي وبان تشتكي تتقاسي بيش يعني دنا ريبابريا دال كرد اورغانيزاوي دا بقشتي دخبات دال كردا زمانه فارسي عربي وتركي صدي صد خدخه غلط به سوچ به امدي سبكن شرخنا وريما امدي سبكن يعني زمانه كردي سويدي وانجليزي مكارتين لي ايدا غركري كردستاني جبرگو و زمانه ما قدخه کربو امجي بزمانه و ناخت ابيك دو درببري اورغانيزا دال كردي دا شهر چار بشه كردستاني مرف كرد تيده هيا سسي جحمو پارتي كردستاني آليگري و ياجي كي نفري و مربي و دناف دال كردي دا هنا ليه روجا بيشي حتى نها امنها نزيك بكبنا 17 سال هذا يك مشكلة ما دنا مدى تشينا بويا يعني بروبلما ما استاين فرست جريك تشينا بويا ام هر كس هر نفر لغوري برنامج دالكر ام خبات دكن وبشوي برنامجوي ام دمشن افريكي لكم سازي كردي ده هيا اساس پیشا برنامه ده جی گوت مگوت ام یکتی کا بچوکن دال کرد صدی صد ام کرد و کردستانینا لی ام دف دا وی کرد و کردستانی ناهیلن شکری جی که آنی زمان بهور بکتی که ساری منه که جی که ام کنجی خو بفروشن و ام شب و رو وحدان بدن امش بوني وينافي وعالي ورنقا امي بمشي لي بيقومان وقت درفت تهندك بن زيدا سركفتني مزن يك دس ناخي ياجي كي قالك زحمتي تشد بي وقت درفت هابي يك كاري سركفتني مزن جي بيني اجا درفت اگو يا دال كردي نقلك مزنا اما بانگا ما جي قسمك كرداري او كردد بيجي از نتويما از على رنگين تجرينا و اثر خوبونا كردستاني خوازن بر القصور نعيشين عفو بكن ما وي قوتني دبدا نهي يعني بخنا براتي كده هنا جبار از بناء ادعادكم سازيكي نتوي القاسي دالكر دا اوروبا سعيدة مين اديسا دبيجم دالكر نبس فوتبول دليسي دالكر تاناسينا كردايا دالكر لوبيستي كردايا دالكر دبلوماسيا كردايا دالكر يكيتيا كردايا و جبار از بيجي كي قالك اشكارا بيجم داگر كاري كردستان زيدا ايديولوژيا ناترسن ايديولوژيا بارتيا داگر كاري كردستان ام زيدا ترسا واي مزن سازيه نتوينا اي سر بخنا جبر ولوجيكي
ون جباري ده بحثا تكنيك اتكن لي ون تشتك جبيرات كي جالك قوتا وجي هيا هزا وجي هيا دا آلية اوه قد به سوشال مديا يعني مديا جواكي دا آلية كمبيوتر دا آلية مالپرا دا شاق و رو اريشيمت كي يعني نالي مثلا زبيجم دالكو سبورتر 1.5 مليون ايجو تشوبينن هنا ليه دولتا ترك ناهي ليجو ام مستر ببن جو فيروس دشيني محاكا دكي ليه امجي كي بيد بيجن نا محاكا بكي نا فيروس بشيني او تشقاس محاكا وفيروس بكي امي مستر ببن امي دل بهتر ودلي مكار بكي و بهتر جكار ردلي مبكي از هيبي دكم ما اخابتنا كخوي جبينا دال كرد آپی شیدا 2004 گوتو بو می گوتو بو خودی به دال کردی بریارداری به دال کردی و فینانسور به دال کردی و بنا اندام دال کرد جبر تشتكي قالك حسانية نا قالك زحمتها نا قالك مصرفها نا تشتكي يعني از بخوازم صد جاري تكنيكات دال كرد خرابيشي به از كارم خابق ما عنده اگر قوم مخص اجد بردا بيقومان كماسي مجي هنا اما حول بدن واكي ماسيا بجه بينن لهي او هي بيجو اما مليون بنا علي قر واندامي دال كردي ام الوهي بي ام هي جيكي ويناجي عندكم وجبوني هيبت جيكي ما مستا علي فكري الشيخ بويشتف قالكي كده ما ونشتغلي براسي متخصبو بيشتغلي وكاكنيمات وتا مهدي وايه بهبالي هو بقشتي شرف المديا وصرنا بدال كردي جبارك وازبيجي كبيجم رولا مني وكسروك دال كردي بس از تمثيل دال كردي كارم بكم وكي دي دبريارة دا ومسؤولية دا از يك شوي ريبة بريما يجا صرنا بدال كردي اسباسيا ودكم باخفتني و ببرنامج وبشيرته والمكرن كماسيه وي گو کماسیه ما و آنی نظما باور بکا سرکتنه پیدا همه تکاری دین بولی دال کرده گلک سپاس بو حموا و گلک سپاس کم بهویا کو دروژن پیشتجی ام هفدو ببینم براستی دال کرد ایرو سه پوانم پر گرین کرد و رای کی خوش دا برخوا ام هیوی دکن کو یک یان دو ماچه دنجی کماسی کازنش بکا کو دستو پر تاندرمینه برکی از گوتم بدم برز علی فکری چکو نیمت ایدر از دخوازم تکنیکر ما یه چارپل مدیایه اردال و اویلدار جیورن سر اکرانم جبر که دوان جی پرمزم کو براو جیورن سر اکرانم مرحبا اردال و که اویلدار فیه اویلدار شتر جی مرحبا كذا خايا مرحبا سباس جبواجي تشكي بيجي اويلدار پر شبکه خوش بو ام وقت چارپل مدیایی جی پر کیفتن هاوجنا که سپور فام بکم او جبو من بس که بسایا دان کرده لستادیوم اوروپای آلا کردستان لباده ده ام گل که سپاسپار جبو ویشه و بل داخواز هیوی او که او کامپانیا وكبه فندك ما بيخس إيرو إيشاف مو ما بيخس هذه دافاس أبكو آجر ببا وكا آجر نبروز جيش ببا وحتى كو تواهي كردا ببن وكا جوفندا نبروز بجريمن از گلکی سپاس کم جبو وی شبه جبو وی کامپانیا مالا و آبا اردال تطیره خود تشتای گوت نزم تیجی تشکیدم بیجی؟ یا تشتای کو از خوازم بیجیم کامباخا پاندمی راستی دال کو چاخی هات اپسالا نگو چقاس خوش بو از جارا بشین از سالا حتی سالانه جبو کو از باچه بندر يعني مالا فقريز از كشهر में
از جبو تماشاوانان و جبو بینرن هجارن دجن اما چوا اف پاندمی قدیا انشالله زود زود قده و بیت تیجیش بیر نکر سالا yani قرد خوی سالاناش بو ماچن هندرین و بسالا افضل کرد بیر نکر هر ماچن هندرین ام تماشا بکر و تشکیدنجی yani ولاتو شکری مناس her maçı futbol kurdu listiye asşume ve geride dengemin ketiye zaten var. Bişi TFF bişi dal kurd. باش اردال ببان كنجي قد تولاد جهه كيك رمضان يعني الدنيا تناطر زي وان ترك نجات برستن ترك ايريشي تبكر دبي اجوان بترس النظام شو بي هاي تشاورجي باش كيك علي فكري شك تيجي بيجيش بويشه والله قوتنا هيري بواته وسلوغانا مزن شبو ايرو تنه اما هر بجي داو هر بجي داو اوقس دخازم لبر رمضان قزل تشكي صوص بدما مبرجي صوص جاي قلت بو براستي امكان علي فكري شك ورا سويت هنا ل خيالا علي فكري شك هيك روجكي ماتشا دال كرد زندي تماشا بك ازبيا فوتبال صح دبي اموال دال كرد كيك رمضان كيك مختار فيزا كي يعني قرب جير بشينن جهان يعني بشتي بانديمي قديا بشتي بانديمي قديا جبر كوان ماتش بي تماشا فان تدريستن اما في سوزك شتابك كيك لا ام كارن دبي بانديمي دجكي وينا ببن و د ساحه د خاده د جکه د ماچه د بدن روناندن اجا باورتكم منو تحردو كاسوز دابو انا هاي مش صوت بك زال خازن هاي المجه جيهان وين جيهان جيهان اره جرد بجن ان بيودا انفورماسيوني علي فكري شيخ ماموستا جي بقرنها وان بيودا يعني دعوتي كي وينا فرمي سرنابه دال كرده جمره بشينا يمزاد كم وجي جردشينا جبنا بيد قاسم جبلاكو علي فكري الشيخ كيك رمضان حاضريه كي دكك ولسر دال كرده برتو كيك درسينا ما جهه بري كي بنفسنا بخدينا ورا دال كرده جي ببيده ان بيودا دعوتي كجر حاضر بك او سري ميلان ما بشينا اجي كزي الفرق هن ميدان بلكي اذا متر ظهرن ها ده دورة ورد باشتري باشا نيمت ايدن تيجي بيجي از پیشی از ببیجم که رمضان هناك بسکنه برای پاندمین بقده وقتی که علی هات برای تماشاوانا جیبینه برای ببینه که واد تریبینه دا آلا رنگین چوا باد به و زوقه کین باشتر بگیره امویت چند مهجی تعلق بدن و باشتر بش خواه سزون جید قده هیویدارم اف نخوشینا کامباخ حتی بارا وره جورتی رابه هاوینا وره جورتی رابه و اموی دمی ملت کاربه هر استادا و ماچات تماشا که و که علی جی وره ناوانده ماچه تماشا که زوقاوی این مستره تشتی داوی که از ببیجم ام خدیل خود درکبن دورا ام چابه خو درو دوره بگرن که هنک آلیکاریا ممکن دست خوب بابیجم نه پیشید بگره ام خدیل خود درکبن ام گلک تشتی ده ام خدیل خود در ناکبن ام گلک او دزگه مهنه که البر سکراتینه اگر نه آلیکاریا خلقه بویل بیا نمینی و ام قیمت وان دزگاجی هر روز سر وان دنفسینن و ام به هجمار به نفوذ به او یعنی بيجن وقتی که برای کرد سویده به کرد دنیجی مخیات سب که دالی هسته نتوی هنک رجا بلنترجی جبروی پیشی ام خودیل خود درکبن دورا ام گازنا اویک اوید دیا و بعصا بارسلونا و دال کرده کر
كوغوت جتاخمكي برشلونة تاخمك ودتره دال كرد جتاخمكي ودتره لي سلوغانك دن هي از بر جي حزدكم يا انفيلد ستاديوم انفيلد يا ليفربولي كل سر دريوي تنساندن you will never walk alone يعني تجاري تتنين نمشي أمي جيب ببيجن دال كرد أمي حرتم بترابن تجار تاني نمشي از لازم بیشم براستی بچک از نه راحت بوم آگری من پربلنده ایشه براستی دیساجی مسوز دابو امی به پروگرام چکن مرجی آنی حتی دقیقا داویجی گلک ویدیو هاتن انظام اگر مروان دبه ما هم که در نخسته به براستی نه سوجی مایه درن کتن دسته ما و میوان المین کو نکاربون جباشور بشکار ببنجی تشتنابه لأمتزان أو لقال دال كردنا برنامج وايد نيزي 6 ساعات درباس بو متبلان كرب 9 ساعات بواشينن از باس كم جبو حمو كسان يفيدكم كو و على قدرك مثلا كيس تفاضل بين اندام لوا برسكريشن تكنيكي هنا دبي وانا تشارسات ببن يعني لألفاتجي وسوز ذاك ويبن اسباس كم جبوها حميان جبوه برنامج شد جبوها افكاري مخجي دمينن دخير وخشوده ايوار باش ايوار باش قال لك سباس بو حمو كرد بيجي دال كرد بيجي دال كرد بيجي دال كرد بيجي كردستان بيجي دال كرد اري قربان كردستان 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 يا كفور